We are free in Jesus' name. Now, we are moving on to second congregational song from our leaflet. Jesus Christ hath the power. Christ Jesus had the power to forgive, the power to quicken whom he will and make the sinner live. Christ Jesus hath the power, who tell it far and near. Oh, bring to him your guilty heart, and grace shall banish fear. Christ Jesus hath the power to renew, the power to cleanse your heart from sin and make you wholly true. Christ Jesus hath the power forevermore to keep. Oh, none can pluck you from his hand or rob him of his sheep. Christ Jesus hath the power to console, the power to carry all your care, on him your burdens roll. Christ Jesus hath the power to wipe the tear away. Oh, place in him your confidence. Oh, trust him and obey. Christ Jesus hath the power of God he wields. Christ Jesus hath the power, my heart surrender yields. Christ Jesus hath the power, I trust him evermore. Christ Jesus hath the power, I worship and adore. Christ Jesus hath the power to forgive, the power to quicken whom he will and make the sinner live. Christ Jesus hath the power, who tell it far and near. Oh, bring to him your guilty heart, and the great shall banish fear. Christ Jesus hath the power of good he wills. Christ Jesus hath the power, my heart surrender yields. Christ Jesus hath the power, I trust him evermore. Christ Jesus hath the power, I worship and adore. Christ Jesus hath the power to renew, the power to cleanse your heart from sin and make you wholly true. Christ Jesus hath the power forevermore to keep. Oh, none can pluck you from his hand or rob him of his sheep. Christ Jesus hath the power of good he wills. Christ Jesus hath the power, my heart surrender yields. Christ Jesus hath the power, I trust him evermore. Christ Jesus hath the power, I worship and adore. Christ Jesus
Jesus at the bar, I trust him evermore. Christ Jesus at the bar, I worship and adore. Christ Jesus at the bar, the power to destroy, the power to bruise your enemy, who would your soul annoy. Christ Jesus at the bar, when on your dying bed, to give your soul the victory, the power to raise the dead. Christ Jesus at the bar, the power of God in peace. Christ Jesus at the bar, my heart surrender yields. Christ Jesus at the bar, I trust him evermore. Christ Jesus at the bar, I worship and adore. As we remain standing, we want to use this opportunity to bring our thanksgiving offerings to the Lord. Let us raise up our voices in worship and thank the Lord for his faithfulness to us as a nation, as a church, and as families. Can we raise up our voices saying, God, we thank you. Bless the name of the Lord. Worship him. This is the time of giving the thanksgiving, praises unto the Lord. Let us thank him for his air. Paul says, I obtain help from God, from above, and I continue till this day. It's the mercies of the Lord you are not perish. Let's praise the Lord for the help we have been receiving from him that has sustained us as a nation, that has sustained this nation. It's of the mercy of God that these nations, your nation over there, your state over there, is of the mercy of God that we are still standing. Let's praise the name of the Lord, especially for the harvest of souls that God has been adding to the kingdom of God all through this global crusade. Harvest of souls. Angels are rejoicing, seeing souls being saved, added to the church of God. Worship him, saying, God, we thank you. Beside that, let's raise up our voices for the healings and deliverance we'll be receiving through this crusade. Worship the Lord, glorify God. We sing terminal disease being destroyed by the enemy, but being destroyed by God. It's of the mercies of God that we are not consumed. Worship the name of the Lord and say, God, I thank you. Thank you for his mercies. For his mercies. In Jesus' name we pray. We want to praise the name of the Lord for his grace upon his servant, our Father in the Lord, for his sustaining grace. Raise up your voice, saying, God, we thank you. We thank you for sustaining him, for keeping him strong, for keeping him faithful,
faithful to the word, faithful to the word, preaching the word without any missing up. Worship him for his focus, for his fervent. Worship the name of the Lord for his grace upon his life. Above all, thank God for your humble self, for the privilege you have to be involved in the service of God, for the privilege you have. Paul says, I receive mercy. God count me faithful to be involved in the ministry. In Jesus' name we pray. We now want to raise up our offerings. It's part of our worship. Let's raise it up as we pray together. Father, in the name of Jesus, we pray our offering this morning will be acceptable in Jesus' name. And it will be used for your glory. In Jesus' name we pray. Ushers are passing by. Just open your eyes and drop your offerings as we continue to pray. Now, we want to pray. Jesus said, whatsoever you desire, when you pray, believe. Your desires, our desire is that there will be more harvest of soul into his kingdom. Let's pray as the crusade continues. More harvest of souls. More harvest. More harvest. Today, again, let's pray. There will be more harvest of souls. There will be more spectacular miracles, special miracles, all through in the presence of the Lord. Let's pray for more anointing on his servant, on our Father in the Lord. Anointing that breaks the yoke. More anointing. More special miracles. Notable miracles of salvation. Miracles of healings. Let's pray that the converts will abide in the Lord. In Jesus' name we pray. Want to pray that this morning the Lord will magnify his presence. The Lord will magnify his presence. Let's pray the glory of the Lord as we gather again this morning will be magnified. He will magnify his glory. He will magnify his power. And that you will not go back empty-handed. Pray today, this morning, divine visitation. The Lord will visit every one of us in Jesus' name. Pray. In Jesus' name we pray. Father, we want to say thank you very much for another wonderful day of gathering. Thank you for the grace upon us since we started this crusade. All over, we pray that today, more harvest of souls, more harvest of souls, more healings, more anointing upon your servant in Jesus' name. We pray that throughout this program, your presence will abide with us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. You may
be seated in the presence of God. We have the following announcements to make. First of all, we'd like to tell you that the General Superintendent of this church welcomes you to this special Sunday service, Super Sunday, the day of the Lord. Put your hands together. Glory be to the name of the Lord. And he has prepared for you that today you won't walk back home as you came. Let's remember the crusade continues tonight. So today is a double dose. The first dose you are getting now, and by the grace of God, when you come back in the night, in the evening at 5 o'clock, if you want to come, please come very early. Be here before 5. And as you come this evening, the final dose of the day will be administered into you. Say amen. And the Lord God will be glorified in your lives in Jesus' name. We want to remind you also that all those of us who are converts, who've given our lives to Jesus Christ at this crusade, we want you to remember your own lunch hour with Jesus Christ today continues at 3 o'clock. Make sure you come. Come there to be taught the Word of God, for more prayers, and to start the journey of integration with the body of Christ. The Lord will bless you as you come in Jesus' name. All Yoruba audience, those who like to listen to these service in Yoruba language, you should go to where you can hear the sound right now, by my right, by my left, and you will hear the word of God in your own language. Praise the Lord. All the visitors, if you just come here for the first time, we want you to lift up your hands wherever you are. Our pastor, the GS, likes to know you are there. Lift up your hands. God bless you. Can you stand on your feet? Stand on your feet so you can be recognized properly. Put your hands together for them. Let the ushers bring them and settle them down on those empty seats now. Take your Bible, take your bag, and come to the front seats prepared for you. Bring them up as they are coming. You're coming to Deeper Life worship service for the first time in your life. Welcome in Jesus' name. Let them quickly come wherever they are and occupy the seats provided for them in the front row. If you are welcoming them, welcome them properly. Ushers, help us to bring them forward where you can see the GS, you can see the preacher directly, very close to him. And the more you see, the more you get. The more you see, the more you get. You heard the testimony of somebody whose eyes got locked with his own eyes. And then 4 eyes met and a fire came out. And that fire brought conviction upon his life, and he became born again. He came from the other religion. That's spectacular. That's unusual. Come, see them coming. They want to see the pastor face to face. And as you see face to face, you behold his face, you will encounter God. Quickly now, please. God bless you as you come. See them, they are still coming. Run, because we are time constrained, so we have to make it fast. You are welcome in the name of Jesus Christ. We want to ask you today to come early for the crusade, because a special guest of honor will be coming to the crusade tonight.
And I have the pleasure of our Father in the Lord to announce this to you, that the Oyo State Governor will be at the crusade tonight. He is coming with his entourage, with his wife. If you don't come early, you may not find a place to sit. You will see. Come early to choose the best place to listen to the message, get the prayers, get the miracles, and also hear the sound, the voice of your governor. Praise the Lord. All other announcements will be made when necessary to do so. Youth and campus choir now, you start coming forward. The youth, then the campus.
share this new life. Ambassador for Christ, be the one, though afflicted, in need and distress. Your past is gone, the new has come to stay. Ever pure, sovereign love, kind and strong, in His word, Spirit-filled, ever just, let us sing, alive in Christ, God's image, in His grace, all of me, rich in love, the temple of God lives and reigns in me. The temple of God lives and reigns in me. The temple of God lives and reigns in me. The temple of God lives and reigns in me. The temple of God lives and reigns in me. The temple of God lives and reigns in me. Deep within the heart has always known that there is freedom. Somehow breathe into the very soul of life. The prisoner, the powerless, the slave have always known it. There's something that keeps reaching for the sky. And even life begins because a baby fights for freedom. And the songs we love to sing have freedom's theme. Some have walked through fire and flood to find the place of freedom, and some face hell itself for freedom's dream. Let freedom ring wherever minds know what it means to be in chains. Let freedom ring wherever hearts know pain. Let freedom echo through the lonely streets where prisons have no key. We can be free and we can sing. Let freedom ring. Let freedom ring. God built freedom into every fiber of creation.
can be free and you can sing. Let freedom ring. Oh, let freedom echo through the lonely streets where prisons have no king. You can be free and you can sing. Let freedom ring. You can be free and you can sing. Let freedom ring. Let freedom If you've been walking the same old roads for miles and miles, if you've been hearing the same old voice tell the same old lies, trying to fill the same old holes inside, there's a better life, there's a better life. If you feel lost, he's a way maker. If you need freedom, we've all searched for the light of day in the dead of night. We've all found ourselves worn out for the same old fight. We've all run the things we know just ain't right. There's a better life. There's a better life. If you feel lost, way maker. If you need freedom, he's a chain breaker. If you believe it, you receive it. If you can feel it, somebody testify. If you believe it, you receive it. If you can feel it, somebody testify. If you got if you feel love, he's a way maker. If you need freedom, he's a chain breaker. If you need freedom, a savior, he's a prison shaking savior. If you need freedom, a savior, he's a prison shaking savior. If you need freedom, a savior, he's a prison shaking savior.
message today, we shall have a brief period of scripture reading. The Gospel according to St. Luke. The Gospel according to St. Luke. Luke 7. Luke 7. Now when he had ended all his sayings in the audience of the people, he entered into Capernaum. And a certain centurion's servant, who was dear unto him, was sick and ready to die. And when he heard of Jesus, he sent unto him the elders of the Jews, beseeching him that he would come and heal his servant. And when they came to Jesus, they besought him instantly, saying, that he was worthy for whom he should do this, for he loveth our nation, and he hath built us a synagogue. Then Jesus went with them. And when he was now not far from the house, the centurion sent friends to him, saying unto him, Lord, trouble not thyself, for I am not worthy that thou shouldest enter under my roof. Wherefore neither thought I myself worthy to come unto thee, but say in a word, and my servant shall be healed. For I also am a man set under authority, having under me soldiers, and I say unto one, Go, and he goeth, and to another, Come, and he cometh, and to my servant, Do this, and he doeth it. When Jesus heard these things, he marveled at him, and turned him about, and said unto the people that followed him, I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. And they that were sent, returning to the house, found the servant whole that had been sick. And it came to pass the day after, that he went into a city called Nain, and many of his disciples went with him, and much people. Now when he came nigh to the gate of the city, behold, there was a dead man carried out, the only son of his mother, and she was a widow, and much people of the city was with her. And when the Lord saw her, he had compassion on her, and said unto her, Weep not. And he came and touched the bier, and they that bare him stood still. And he said, Young man, I say unto thee, arise. And he that was dead sat up, and began to speak, and he delivered him to his mother. And there came a fear on all, and they glorified God, saying, that a great prophet is risen up among us, and that God hath visited his people. And this rumor of him went forth throughout all Judea, and throughout all the region round about. And the disciples of John showed him of all these things. And John, calling unto him 2 of his disciples, sent them to Jesus, saying, Art thou he that should come, or look we for another? When the men were come unto him, they said, John Baptist hath sent us unto thee, saying, Art thou he that should come, or look we for another? And in that same hour he cured many of their infirmities and plagues, and of evil spirits, and unto many that were blind he gave sight. Then Jesus answering said unto them, Go your way, and tell John what things ye have seen and heard, how that the blind see, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, to the poor the gospel is preached. And blessed is he whosoever shall not be offended in me. And when the messengers of John were departed, he began to speak unto the people concerning John. What went ye out into the wilderness for to see? A reed shaken with the wind? But what went ye out for to see? A man clothed in soft raiment? Behold, they which are gorgeously apparelled and live delicately are in kings' courts. But what went ye out for to see? A prophet? Yea, I say unto you, and much more than a prophet. This is he of whom it is written, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee. For I say unto you, among those that are born of women there is not a greater prophet than John the Baptist. But he that is least in the kingdom of God is greater than he. And all the people that heard him, and the publicans, justified God, being baptized with the baptism of John. But the Pharisees and lawyers rejected the counsel of God against themselves, being not baptized of him. And the Lord said, Whereunto then shall I liken the men of this generation? And to what are they like? They are like unto children sitting in the marketplace, and calling one to another, and saying, We have piped unto you, and ye have not danced. We have mourned to you, and ye have not wept. For John the Baptist came neither eating bread nor drinking wine, and ye say, He hath a devil. The Son of Man is come eating and drinking, and ye say, Behold a gluttonous man, and a winebibber, a friend of publicans and sinners. But wisdom is justified of all her children.
And one of the Pharisees desired him that he would eat with him. And he went into the Pharisee's house and sat down to meat. And behold, a woman in the city, which was a sinner, when she knew that Jesus sat at meat in the Pharisee's house, brought an alabaster box of ointment, and stood at his feet behind him weeping, and began to wash his feet with tears, and did wipe them with the hairs of her head, and kissed his feet, and anointed them with the ointment. Now when the Pharisee which had bidden him saw it, he spake within himself, saying, This man, if he were a prophet, would have known who and what manner of woman this is that toucheth him, for she is a sinner. And Jesus answering said unto him, Simon, I have somewhat to say unto thee. And he saith, Master, say on. There was a certain creditor which had 2 debtors. The one owed 500 pence, and the other 50. And when they had nothing to pay, he frankly forgave them both. Tell me, therefore, which of them will love him most? Simon answered and said, I suppose that he to whom he forgave most. And he said unto him, Thou hast rightly judged. And he turned to the woman and said unto Simon, Seest thou this woman? I entered into thine house, thou gavest me no water for my feet, but she hath washed my feet with tears, and wiped them with the hairs of her head. Thou gavest me no kiss, but this woman, since the time I came in, hath not ceased to kiss my feet. My head with oil thou didst not anoint, but this woman hath anointed my feet with ointment. Wherefore I say unto thee, her sins, which are many, are forgiven, for she loved much. But to whom little is forgiven, the same loveth little. And he said unto her, Thy sins are forgiven. And they that sat at meat with him began to say within themselves, Who is this that forgiveth sins also? And he said to the woman, Thy faith hath saved thee. Go in peace. May God help us to be doers of the word. Before this, Amen. This is the Super Sunday, and we want to hear some testimonies if they are ready. Our time is being managed properly. All those who want to testify to the goodness of God, those who received healing yesterday, and you were not able to testify because of time, and all those who got back home and discovered that the Lord has healed them, and now they are here today to testify. Can you wave your hands at me wherever you are? You have your testimonies delayed yesterday or stopped because you couldn't do it because of time. Can you wave your hands and go to the back here quickly now in just 1 minute? Le miti de kamela mau and the moment me say da sedidi de o da me yo katan si da sedidi lela mia we kabakaba ne mia temase da sedidi o chola me do me tek pomonu e yo tendi da seo e ndi a mie le upe da sedidi a segafi aide fien me pe dodo au katanji da we mia we kaba de mia se da sedidi o. Let's go online as we get our on-ground testimonies as we organize. Yes, Let's go to da sididia de ole kame afi agbova mi agbola fi da sididi ganga o le jojom e meke dodo ya jegome e mi ase da sididia de o tohede le mi abe pastor gan como ibe yepe Facebook ji no bi abe mawo gande na yi ebe ye afi agbon enyina kaka gande ntona yes ye duna ya afi gbona vo yike mo ba me adogbedala be kahama enu sozi de ka ela ba peto yesu yotoi amabobu nkoto opopu Emmanuel le dase dimbe le maupa me pe gbedodo da megbela vevesese yo katan le yepe lamea vevesese onu jo no bi bobu be akpene maube yodo ye no yike maupa mea no bedom dala ye no yike no dolem tension be dolem pa tension yala
kple diabète be dɔla wo katã nu so zi ɖeka. Ame bubu ɖui ɖe asi le YouTube dzi be yese be pastor Kumoyi gbɔna eye yetsɔ be susu katã da ɖe ɖoɖoa dzi be Mawu awɔ nane eye wòtɔ asi yeƒe xaxa yi ke me tom yelea dzi eye yewodo gbe ɖa vɔ megbedome la yekpɔ be eʋu kɔkɔ le ame ŋutia enu so enumakea hafi nyagatrɔ gbɔ yi va Ibadan la ame bubu ɖi ɖe asi tso Delta State be yefɔ kpakple vevesese ɖe le yeƒe ŋku emiɔtɔ dzi ŋkubia tɛ vɔ yi ke va takpedzudoƒo nyanyui kaka gã ya me la yexɔ yeƒe dɔyɔyɔ yewodo gbe ɖa yeƒe ŋkuvi ta hafi ke tɛa be vevesesea nu so zi ɖeka ye nɔ te kpɔ be nke le dzɔ ya ne nu gakea ya gaɖi ɖe asi yakpɔ be nua la gawɔ ye hã mahã ke nu ke la haha katã megava ke akpe ɖe Mawu. Our Father in the Lord mentioned that case of a woman with issue of blood. Mia tɔ gbɔgbɔmetɔa etɔ asi hahama dzi be eʋu kɔkɔ le ame ŋuti ma be nɔnɔmea be ne so la Mawu ɖe mɔ be nu ya eva me zi ɖeka ta ɖohi nu hã ele xaxamawo ke me tom vɔ magblɔ be ne wò hã le ɖeke be xaxama me la aƒetɔ la kasi wo lo azɔ mía ase ɖe asi ɖiɖi yiwo le mía gbɔ le Ibadan afii. Praise the Lord. Kafu na Mawu. This is Brother Adeleke Eniola. Novi Adeleke Onyola. Having what we call aquagenic pruritus and insomnia, inabilities to sleep. Dɔile dzia nye be novia mete dana lɔ zame o. Praise the Lord. Kafu na Mawu. Adeleke Eniola from Mokola Group of Districts. My testimony goes thus. Nye da siri dia nye be nye mete jinu ne som ya this January. Mlɔ na nyi ko By adan lɔ. January 2, I started having sleepless nights because of body itching. So before then, before I go to bed, I use drugs. We be afi ya mamla nyia alo ya mla nyi la atike wo ye nuna. On getting home, Vɔ I yi tried ke not to use drug. ye I va slept peacefully. I didn't takpekpe disappoint ye me me. ya I slept pastor peacefully to asi ye without be taking kaka any dzi drug. wo do gbe da de Praise the ta Lord. alɔdɔdɔa etrɔ gbɔ va na ye o Yesu akpena o de novia ba gbeta novia aƒetɔ ne dedekpɔkpɔ blibo wakafu Yehowa ƒe ŋkɔ ame bubu. Go straight. Make it simple. This is Brother Josiah Dennis that Ye kɔ suffered tɔnɔvi Josia a disc slip. That is when the vertebral bone dislodged from the normal alignment. So he want to share a testimony of what God did for him. Children of God, praise the kafu na Mawu I am a happiest somebody in our midst this ebe morning. ndi By ya the grace of God, eye nya my me si ke testimony goes like this. edzi As le you see me dzɔdzɔm ame bend sia me down, raising up, I don't think that this can happen ye in my mebui life. be When Mawu I ate stand ma on wɔ the glory nukunu of ya na ye God, o my name vɔ is eda Johnny kpe ne Josiah. Mawu I was saved in 1997. etrɔ dzime ƒe akpe ɖeka lɔfa asieke bla asieke vɔ andre lia me gama mewoa kaseti yewo dzi Mawu nya nɔna yewo ƒona na amewo eye gema yi me etsɔ ƒe agbe na Yesu. So I went to my farm, I had him take care of them. Ebe ye ya gble Like this, I want to carry like this. That's how my bia be akpɔ ye ƒe lãwo gbɔa ye menya ye be akɔkɔ nu vi ɖe kɔa ye ko ye se ɖe le eƒe dzime kam evɔ ye mega tem dzɔna o evɔ ye trɔ ye xɔ dɔ ɖe yeƒe dzimeƒu dzi ye va yi ke dzo le agblea ye va to atike dzraƒe bi atike ta vɔ meka ɖe me koe vɔ yi ke wotɔ ɖoɖo ya dzia ye to ne Mawu be
Apeto atisoga benusia atisoga nuseleme ta ne kasi to de kepe bedodore ame ta to dodo ya mala apeto akasi e hodoyoyolo. The next testifier, please. Nyagba se da sidi di bubu. Praise the Lord. Kafuna mau. My name is Ajayi Rapto. Oyo I nambe came from Olomi district. Ajayi. My testimony goes like, Nye da I sidi used di to run enyebe away from house since 2012. pakpe vekle wie velia. Ye sina tora la peme. Eye ye yona gbekui. My testimony goes like, Yona nu Pastor Kumuyi, vovovo. they are doing impact for youth. E ke paso kumo ile When dodo they are doing wona impact so for heo youth, impact be dodo yo a etone maube nu ya yo blaye a nu vovovo yo ye yona petoa ne jibe impact ya ne wotore pak beji atote de kepe nu ma wo ye dogbeda be maune nai vovo kpokpo blibo e cho gama mejike a ebe nu ma yo ye yona ye mega nonel yonel eye apetola nabe ye bagbe nono trolo. Put your hands together for Jesus. E voici que na Yesu. Bye bye to Colorado. Welcome, Jesus. Amen. The next testifier, please. Praise the Lord. The sister next to me has been suffering from arthritis. She wants to testify what Novia God has done for her. chapa doe leji ta adi da se. Enquanto folake. I'm from Felele Rap District. During the divine touch, Le dodo yi kemi ova ya le jifo ba si kamepe dodo amea. E di da se ya le yaoda de gbe. 5 years ago, Pa ton we ya yo yi de develop bobo. E be ya ve I bent down. Getting a up, I couldn't. dasi gome. And since then, Ye ko nanye I ya cannot chitre ya. stand that. When it E starts, chite dokpo. I will Evo, it ne will nama edo look aje as gome if ma. they should remove the leg. Eye So ne that je I gome can de ke ya ye sena veve kaka le kwa be on Thursday, wa da fwa da le after ntine the ya prayer vo. of the man of Vo God, to mo pe I didn't ame even pe put my gbedo dora mind me to ya. those things. Ye be susu I to me got gale to- no aji olo. I just feel like, Ye ya pe me ya le ko le ko be ah. nothing is- Oh. everything is right. Tika do ato. I can stand hours. Ya tema tote. I can walk. Ano I chitre can nu do awo do all awo nu things that si I anu know I ike cannot do. wona ye mete wona chao. I praise the Lord. Ye dakpe ne ma And u. yesterday, E chova also, ye a ha. after the final amen, Ye oglo amen there's ma a thing that mlevo a. used to walk through my private De part. zona le It's swelling ye thing. pe I nyonu experienced me. that when I was a child. Ye donc They be used to kenye call it in my devia. place, petele. O yo na So be I now petele. called my mom. I Ye said, yo ino be ah. what is the name that petele that you said? Petele mare And nka it has onye. been, it just came back to my life after I've married. Ye and desronvo by the me time gbe a I ye va touched do it, jesi be de ke pe that thing has petele a trova. disappeared. Praise the Lord. Vo yo dogbe da choa. Kahama kata ebulo. Now we want to listen to a testimony online, very absolutely terrific. And then, as we're listening to that testimony, to crown it up, the Ibadan choir will be filing out to save time. Afi ne Ibadan pe hajihana va. Nya se da se di se ya. Da se di gan den tojo. Photo yi ke mi akpo le majijime a. Enye de kadiere yi ke efe blaton vo a sheke a jadava adava fe blaton vo a sheke eye nutu ya xodoyoyo adava to xodoyoyo le mau pa mea pe gbedodo la tso zamea yo gblɔ amen mamlea o do ekpɔ eye ŋutɔtrɔ bia ko se be o nuke le wɔ ye o ŋutsu ya adavatɔ axɔ dɔyɔyɔ lo hallelujah. Is that all we can do? 39 years of insanity. Adavatɔ ƒe blatɔ̃ vɔ asiekea adavadɔa
Evo. The man is free. Nous via ekpo katoto blibo zaya mepe du topo nya kaka nous ma jokpo gbede ja jo la be mauja onu gangan on le fien ya I don't go back home the way eye I come. na pegbo be ale ne la fi va Tonight we bless us mau in an amazing way. atro nchinya afi na I trojo will have a testimony. le yesu I'm pen serious come about it. I will have a nyaha testimony. madida se And the Lord will eye confirm it in apetola our lives ne in dokpeji Jesus' le name. agbenyeme le wagbeme le yesu pen come Quiet. haji ha
Praise the Lord. This is the end of the month's message program. And it happens to be the time of a crusade, a global crusade, freedom, total freedom. VOVO KPO BLIBO pe nyanyue kaka pe dodo me mielea. Nye jego mecho yaoda gbe. Nye kakpoto dodo aji kaka va sere gbe. Le keke blibo a 400 men. Gamia su na mia zomenya se maunya e mia tok gbogbo metola ele sogbe mina mia pe mia tok gbogbo metola. Praise the Lord. Kafu ne mau Everybody once again I said mia do metode siade mebe mi kafu Yehowa. the Lord bless you. Mau ne yira mi. The Lord enrich your Mau life. ne chokeshi no nu denya pa gbeme. Mau ne tro nya pe nono me. Yehowa ne wonu gangan le nya pe agbeme. Le egbe pe kwasida be subo ya mele Yesu mia de la ben come fo. Nye de akpe no de kapopo ya ta. Nye yira wonko. Nye bena mau se sende nenye. Eye mau ikebe do akponu. Lon pe mau nu se toy nenye. Mau eva be acho vovo blibo. Vovo kenkem. Vovo ike de blibo na vio. Mele do gbeda. Be amade kentoma no tepe ya asenya ya boa ajo asigbolo le Yesu pen come de dokio fia la gbesia gbeme ko won konchi le pomesia pomeme ma me dogbeda be na cho jijo alogbonu nu koko ade amesia me pa gbeme le Yesu pen come apeto me dakpe no be ne wevo le Yesu pen ko sese maji ye mi dogbeda le Maune yira mi minani fa. Abale ke mi vandi ya be subo ya mela. Me di be na senande gome. Be mi amaula. Me yu adomi. Alo ike wole yirami. Wole tukami. Wole degami. Maula e gakoto le lolom. Be ya ga yirami. Aga yirami ake. Maudi be ade. Ye Christo pe blibo nyenye la afiami ale Christo alela ya defiami blibo e ne khonu ike de blibo a na nonu de blibo a me na chonu blibo a anu agbe na zon le blibo de deme eye va sede wo agbe ape nuwa e meke na va dogo ape tola eye na jo le keke yame ave gede ape tola pe nkume le blibo nyenyeme kele dia ele ben asenane gome nu sikemi khoa na senwe gome nyude ale ben atema zan enchido awo enchido nyue be nu yo ne khoa na nu agbe le Christo pe blibo nyenye la me to khoseme agbe nom ne lela to egbe aji kaka cho ide wo agbe pe nu wo a na nu la pe to la be nu seme na nu la pe to la pe nu teteme ale be wa for de sia de la nano zom anodem anu agbe la pe to la pe blibo nyenye me eyo katsa nya weto khoseme egbe maunya betanya nyebe nu agbe le Christo pe blibo nyenye la me le khoseme Galatia topa gbale tave pepe bla velia Galatia topa gbale etave pepe bla velia globena ebe wo nye ple Christo clan alo clan ple Christo ke me lagbe gake menye nye lagbe o ke bon Christo ye lagbe le menye se nu ya gomenue ne amecho edoki na Christo vola Christo nye lonlon enye nu sen Christo nu sen leme Christo nya misisi Christo ya blibo ya eva nona meme e genada me pa gbeme ese gome yazo Christo a gede me ke mega le fuflo mega le gbolo mega ni gogbolo azo amade le meu ye elagbe le mauvi pe di khosela me
eye dzi gblɔ be ke boŋ ne me le agbe la menye nye le agbe o ke Kristo boŋ ye le agbe le menye eye agbe si ke nɔm me le azɔ le ŋutilã me azɔ la menye be nanɔ agbe ava yi dziƒo lo anyigba ya dzi yi ke me le agbe le ŋutilã me la ebe me le agbe le Mawu vi si lɔm eye wòtsɔ ye ŋutɔ ɖokui na ɖe tanye la ƒe dzixɔse me eɖo la nya nu ya gasiasia gamea nye be menye nye ye gbɔ loe le agbe o ele agbe le xɔse me Mawu vi la be dzixɔse me to xɔse me ye me ne to le agbe le Kolosetɔ ƒe agbalẽ ta ve kpekpe amasieke Kolosetɔ ƒe agbalẽ ta ve kpekpe asiekelia gblɔ be eya ma me elabena Mawu ƒe agbɔsɔsɔ blibo la katã nɔ eya ma me le ŋutilã ƒe nɔnɔme me ekpea Kristo ya me la Mawu ƒe agbɔsɔsɔ blibo la katã le ŋutilã me kpekpe wolia eye woyɔ mi tam le yama ekpea woyɔ wo tam le yama ekpea yebe ŋusẽ bliboa yeƒe amisisi bliboa yeƒe ŋusẽ blibo la yeƒe nunya blibo la katã naneke ŋutɔ meʋẽ te le me o lo nenye bena etrɔ dzime nyawo eye netsɔ agbewo na Yesu la ne etrɔ dzime eye nexɔ Kristo ƒe vɔsa yi wowɔ ɖe ta le atitsoga dzi se la ebe míezu blibo eye eyɔ mi tam le yama si ke nye ta na dziɖuɖua nyenye kple ŋusẽwo katã la me le Kolosetɔ ƒe agbalẽa ke ko tatɔ̃ kpekpe gbãtɔlia bena ke ne wofɔ mía kple Kristo ɖe tsitre la ekema ekpea ne wofɔ mia kple Kristo egɔme eku kpakpli ye egafɔ kpakpli la midzi nu siwo le dziƒo wo dzimedzidzi ame ƒe dzimedzidzi trɔna ame ƒe taɖodzinu trɔna ame ƒe nukpɔkpɔ trɔna azɔ ele agbe abe aleke Kristo anɔ agbe le anyigba ya dzi ene ese gɔmea ke wo agbenɔnɔa anɔ abe de Kristoe le me o agbangba ene ebe mitsɔ miaƒe tamesusuwo ɖe dziƒonuwo nu menye anyigbadzinuwo nu o kpekpe evelia mitsɔ miaƒe lɔlɔ̃ mitsɔ miaƒe tamesusuwo ɖo dziƒonuwo nu menye anyigbadzinuwo nu o kpekpe tɔ̃lia elabena mieku eye wotsɔ miaƒe agbe kple Kristo tsɔ ɣla ɖe Mawu me kpekpe nelia ne Kristo si ke nye miaƒe agbe la ado la ekema miawo hã miado kpakpli le ŋutikɔkɔe me edze gɔme kpakple amenuveve na woe nu kpakple ŋutikɔkɔe mebe dze gɔme kpakple Kristoa awu aɖu fia kpakple Kristo le Yesu ƒe ŋkɔme nu agbe le Kristo ƒe blibonyenye la me to xɔse me nu ame etɔ̃ ye mia alé ŋku ɖe nu eme ke nya ƒo nu ƒoto tanya vevi ya be mianɔ agbe le Kristo ƒe blibonyenye me to xɔse me nu gbãtɔlia yenye xɔxɔkpɔkpɔ velia kɔkɔenyenye ƒe agbenɔnɔ tɔ̃lia Mawu dɔwɔwɔ nu gbãtɔ agbe si ke trɔ to xɔse me ne mi le gblɔ dzimetɔtrɔ be nya xɔxɔkpɔkpɔ be nya enye numetoto aɖe yi ke ame wɔna eye ŋutɔ la nye be yetrɔ ne be ye kpɔ ɖeɖea egɔnyi be ekpɔ tɔtrɔ ne gblɔ be mekpɔ ɖeɖe ɖe mebe de egɔme nye be wotrɔ agbenɔnɔ ne le gblɔ be yekpɔ ɖeɖea egɔme nye be wo Mawu ƒe ŋusẽ trɔ nɔnɔme o Kristo ƒe atitsoga ƒe ŋusẽa ge ɖe me o ye wohe tɔtrɔ tsɔ de wo agbe me ebe agbe si ke kpɔ tɔtrɔ to xɔse me nu velia lɔlɔ̃
yike kokwenyenye hena vana kokwenyenya ehena lɔlɔ ɖe va míaƒe agbeme míalɔ Mawu kple míaƒe dzi blibo míaƒe luʋɔ blibo míaƒe susu blibo míalɔ Mawu míalɔ mía haviwo abe mía ŋutɔ mía ɖokuiwo ene abe míalɔ xɔsetɔwo katã abe aleke Kristo lɔ mí ene kɔkɔenyenye yi be nyagbi le gbɔgblɔm la ye nye lie hena lɔlɔ be numetoto ma gena ɖe ame ƒe agbeme lɔlɔ be numetoto yi ke míɔna to kɔkɔenyenye xɔxɔ me ye nutɔ̃lia nutɔ̃lia yi ke míakpɔa nye nenye be amea trɔ dzime vɔ woɖe wo be nawɔ dɔ ne Mawu nenye be wokɔ ŋutiwo hã Mawu kɔ ŋutiwo be na atsɔ ɖokuiwo ana ye blibo natsɔ agbewo na Mawu dɔwɔwɔ blibo ye nye nutɔ̃lia yi ke míakpɔ ye nye yɔyɔ si ke Aƒetɔ la le míayɔm be mía awɔ dɔ na ye menye amegbetɔ la tutuwo mena wɔ dɔ na ye lo mamee dza he o menye nɔnɔmewoe la va tutuwo be nawɔ dɔ ne Mawu nasubɔ Mawu o nawɔ dɔ ne Mawu elabe Aƒetɔ la ƒe lɔlɔ si ke le mewò la ele tutuwom ele hewom be nawɔ dɔ na Mawu to xɔse me xɔse yi ke ɖua dzi ema nye xɔse si ke la na be natso eye nawɔ dɔ ne Mawu awɔ dɔ na Kristo awɔ dɔ ɖo ɖa Mawu ƒe ame kɔkɔewo gbɔ awɔ dɔ na Mawu viwo awɔ dɔ be fetu nanɔ ŋuti eye nawɔ dɔ yi na ɖevi ema nye lɔlɔ si ke atutu me nyawɔ dɔ ne Mawu nugbãtɔ kplɔm ɖo nyuie ye nye agbe si ke trɔ keŋkeŋ to xɔse ɖeɖe ɖe gome ame geɖewo li yi ke gblɔna ɖeɖekpɔkpɔ ƒe nya wonya ɖeɖekpɔkpɔ ƒe nya vɔ le azɔlia dzi la wonɔ ɖokui biam be nu ka ŋutɔe nye ɖeɖekpɔkpɔa le ŋdi ya enu yi le asiwò ame dzi be na ase gɔme elabena menya nu si ke le asiwò la dziƒo be mɔkpɔkpɔ ya masi kɔkɔ manɔ agbewo me o dɔwɔwɔ ƒe agbalẽ tame 19 eye esi wokplɔ wo dogo la egblɔ be na Aƒetɔ nu ka wole nam be mawɔ be makpɔ ɖeɖe mahã mawunyagblɔla ɖewo li abe yana ɖo ŋuti wola gblɔ no ko be o menya naneke o alo naneke mele ko nye ko naneke mele be nawɔ tsɔ wo ko be o be o agbe ʋu nu vɔ me kɔ ekpɔ ɖeɖe vɔ ema ebia be ɖe nu ka wole be mawɔ ele be natrɔ dzime da asi le nu vɔ wɔwɔ ŋuti akpɔ Kristo yi ke ku ɖe ta le ati soga la ŋuti le Calvary naxɔ yamadzi se le dziwo me eye natɔ te nu vɔ wɔ nadzudzɔ nu vɔ wɔwɔ azɔ ɖeɖekpɔkpɔ ya nu ka wòtsɔ dena ame ƒe agbe me o nu gbãtɔa akpɔ be ɖeɖekpɔkpɔa nana be Mawu tutu na ame ƒe nu vɔ ɖa ekpea be metrɔ dzimea keto gɔnye be gbã Mawu tsɔ Yesu ƒe ʋua tsɔ tutu ekpea etutu nu vɔ yiwo ne wɔ kpɔa Yesu be ʋua tutuwo katã ɖo eklɔ ɖa le ŋuti o keŋkeŋkeŋ dɔwɔwɔwo tame 3 kpekpe ame 19 mitrɔ le miaƒe dziwo me eye mi gbugbɔ bena woatsɔ miaƒe nu vɔwo ake mi eye woatutu miaƒe vodadawo ɖa ɖeɖekpɔkpɔ ya bena woatutu miaƒe nu vɔwo nuvelia nugbãtɔ me gblɔ be woatutu ame ƒe nu vɔwo ɖa to Yesu ƒe ʋua me nu yi gakplɔ ɖoa enye be Mawu tɔna zo nu nyɔnuwo ɖa blibo alo keŋkeŋ nu nyɔnu ɖe kpekpe yi ke le agbewo me abonsam ƒe demawo yiwo nenɔna le me o nu vɔ̃ wɔwɔ yiwo makpe ɖe ŋutiwo be na dziƒoa ɖeɖekpɔkpɔa gɔme nye be nu nyɔnu mawo katã wo tɔna dzoe keŋkeŋkeŋkeŋ kpe ɖa
le dɔwɔwɔwo tame wi asiekea me kpekpe wi enyilia eye kpekpe wi enyia gblɔ bena ame geɖe siwo xɔ se la dometɔ geɖewo hã va kpekpe wi asiekea eye ame geɖe siwo ka afa la wotsɔ woƒe agbalẽwo va ƒoƒu kpɔkpɔkpɔkpɔ gbɔgbɔ vɔwo aklamakpakpɛwo legbawo dzonuwo nu yiwo katã wotsɔ subɔna satana tsã la kple agbalẽwo afakaka agbalẽ mɔ katã wotɔ dzo wo nyatsia ma wotɔ dzo wo le amewo katã ƒe ŋkume eye wobu woƒe home eye wokpɔ klosalo akpe blatɔ kpekpe blavea me ale aƒetɔ ƒe nya la tsi kple ŋusẽ eye wòkpɔ dziɖuɖu enye nu si ɖeɖekpɔkpɔ ya ame yi be ye trɔ dzime la egblɔna be yemeganye satana ƒe viwo yemeganye abonsam ƒe viwo eye nu yiwo katã metsɔ subɔ satana tsã la nu mawo katã yi metrɔ dzimea melé fu wo eye megbe nu le wo gbɔ wolɔ nɔ katã wotɔna dzoe atɔ dzo afia keŋkeŋkeŋkeŋkeŋ be magatrɔ va agbewo me ke o nu yi ke gakplɔe ɖo miagakpɔ le mea yenye be agbewoa maganɔ babla te o tsã wobla o nu vovovowo bla o da ɖi eye wòtrɔ zu edẽ le me o vɔ na ame ɖe be trɔ dzime azɔ la ne kpɔ ɖeɖe la nɔvi ɖeɖekpɔkpɔ ya mea ewɔna nu ka mawu tuna kame amenuvevea tuna kame Galatiatɔ ƒe agbalẽ tatɔ kpekpe gbãtɔ egblɔ na mi le afi ma bena ablɔɖenyenye ŋuti Kristo wɔ mi ablɔɖeviwo ɖo ekpea ebe eya ŋuti minɔ tsitre sesĩe ebe ne vi la wɔ mi ablɔɖeviwoe la enye ablɔɖeviwo vavã ta nu yiwo katã bla wo da ɖi nu yiwo katã de kɔsɔkɔsɔ tsɔ da ɖi devɔ kple abevlo yiwo de kɔsɔkɔsɔ da ɖi la ɖeɖekpɔkpɔa esona kamawo le ame ƒe agbe me keŋkeŋkeŋkeŋ amenuvevea tuna kame yi ke miagakpɔ le mea yenye bena wotsɔ ede nyuiwo aƒetɔa ƒe ede nyuiwo egɔme be azɔ agbewoa aɖe nu nyuiwo aɖe ɖe go aɖe nu nyuiwo ɖe go ede nyuiwo ɖe go ekpe na ame yi ke trɔ dzimea enutsila be dɔwɔnawo katã wo dome wogblẽ alo wotsrɔ̃ ke agbe nyuiwo nu nyuiwo mawu ƒe agbenɔnɔ nyuiwo katã woɖena wo ɖe go Galatiatɔ tatɔ kpekpe la vevɔvelia gblɔ be ke gbɔgbɔ la ƒe lɔlɔ̃ kutsetse nye lɔlɔ̃ dzidzɔ ŋutifafa dzigbɔgbɔ blewu dɔmekɔkɔ dɔmenyɔnyɔ kple aŋkɔaɖetɔ nyenye ekpe dzimetɔtrɔ ɖi eɖena nu nyuiwo ɖe go le ame ƒe agbe me fuléle meganɔna ame me o dzidzɔ ye nɔna ame me azɔ ekpea eye maganɔ dɔmedzi dom ɖe nu wuliwuliwuli nuwo ekpea abidzi ne ame aɖewo enu agbe ke ɣe agbe kle koa alo dzi ɖo gbe tɔ dzadza ko evɔ nu viɖe dzɔ ko evɔ abidzi ado dɔmezue nɔvi ne trɔ dzime la ame ƒe agbe trɔna dzidzɔ nɔna ame me mawo be ŋutifafa nɔna ame me ekpea dzidodo nɔna ame me ekpea dɔmenyonyo ekpea manɔ abe anɔ klitsa anɔ siamo anɔ yi azɔ amewo dzi matsɔ ɖeke le me na amewo dɔmenyonyo anyɔ dɔme eye exɔse kple aŋkɔaɖetɔ nyenye nɔna ame me dɔmefafa ɖokuidzi ɖoɖo nu mawo la be nenem nu siawo le ase la metitre ɖe wo nu o ta nu ti ke nyagakpɔ le ɖeɖekpɔkpɔ me nye lɔlɔ alɔ mawo be ŋuti kɔkɔe ekpea eye wo dzimedzidziwo maganɔ bibim ɖe xexemenuwo nu ɣeɖuƒe zameɖuƒe yiyi ɣeɖuɖu dzidzɔkpɔkpɔ kple numa awo bom la wo dzidzɔkpɔkpɔ wo dzimedzidziwo katã aku ɖe nu ka dziƒonuwo nu eme miexlẽ na mi le Kolesetɔ tatɔ kpekpe gbãtɔ va yi tsã
benenye bena wo fom nyakre Kristo de titre la mi adinu si o le jifo afisi Kristo bobo anu anyi do le mau penodu si me eye jikpe velia ebe mi cho mi apeta me susu o do jifo nu onu menya nyi gbaji nu onu o nenye be mi kpo dede la nyaga kpo be amepagbe trona kple akpedada agbola kpɔtɔtrɔ kpakple akpedada Kristo va ku ɖe tanye la o medakpe nɛ o Yesu etsɔ ɖokuiwo tsɔ na ɖe tanye la tsitsoganu akpe na o Yesu ao Kristo tsɔ ɖokui bɔbɔ ɖokui ɖe anyi kpefu ɖe tanye enye ya ta o Yesu kpefu ma gbogbo ma ɖe tanyea de le lɔlɔ ma kple yi ke ne tsɔ ne ta la na akpedala ɖeke ma da akpe akpedada fia ɖo to aleke agbewo la trɔ ɖoa enia minya le Romatɔ ƒe agbalẽ tawui eve kpekpe gbãtɔ lia Romatɔ bena mele nu xlɔ̃ mi nɔviwo to mɔ ƒe dɔmetɔtrɔ ma yi ke ɖe o Mawu ƒe dɔmetɔtrɔ ma yi ke trɔ o yi ke he yayra va agbe me yi ke ɖe o fɔ bubuwo katã dzo Mawu ƒe dɔmetɔtrɔ yi ke na be dziƒo le wo hã lalãwom la nanɔ adakpe ne Mawu ebe ya ta metsɔ nyaƒe ŋutilãwo awɔ vɔsasa gbagbe si ŋuti kɔ atsɔ wò ŋutilã awɔ vɔsasa gbagbe egɔme ɖe keto ma ɖe gɔme na o ɖo yi tsa ne tsɔna ŋutilã wɔa na Satana na gbɔgbɔvɔwo etsɔna aɖewoa ada lakpa ablame etsɔna alɔwo adakɔ etsɔna afɔwo aɖuwe na Satana ƒe mizikiwo etsɔna to sena amenyagbɔgblɔ etsɔna enuwoa asasa kple akakanyawo vɔ azɔa aƒetɔ ɖewo aƒetɔ trɔ wo azɔ agbewo trɔ ɖi azɔ magatsɔ ŋutilã woaɖo anyi na numɔwɔwɔ vɔ la atsɔ wɔ dɔwɔnu atsɔ ɖo anyi ne Mawu si ke anye wo Mawu subɔsubɔ gbɔgbɔmetɔ kpekpe velia migana miaƒe anyinɔnɔ na ɖekeke sia me o hafi mitrɔ miaƒe nɔnɔme mitrɔ nyaƒe nɔnɔme to nu ka miaƒe tamesusu ƒe yeyewɔ me boŋ bena miadzro nu si ke nye Mawu ƒe lɔlɔ̃nu si ke nyɔ eye wodze enu nyuie eye wole blibo la me akpɔ enu ke nyagakpɔ ɖeɖekpɔkpɔ me nye be anyame yi ke avo egɔme nye bena nenye be wole de dzre le afi ɖewoa manɔ ame mawo dome o nenye be ame aɖe li gbanaƒe agbã ƒomewo tsã woya womagakpɔ le numawo me o womagakpɔ le numawo me o womagakpɔ le nuwɔna baɖabaɖawo me o nenye bena wole he tsitɔ kple ezidodo ezitɔtɔ le dɔa mea womakpɔ le numa me o elabe azɔ ne trɔ zu Mawu ƒe via maga anɔ do zitɔtɔ teƒe ɖo anɔ blu dɔwɔƒea ade tsakatsaka aƒetɔwo kpakple ƒomewo dome ao akpɔ be nuwɔwɔya akpɔ wo le nu gbegble wɔwɔwo me o Salmo 80 kpekpe amandrelia ebe Yehowa ƒe se la ede blibo Yehowa ƒe se la ele blibo enana luʋɔ gbɔna ɖe me Yehowa ƒe ɖaseɖi le teƒe enana bometsilawo dzea nunya Salmo 80 kpekpe ame 8 kpekpe ame 13 azɔ kpekpe 13 ame ka adzesi dzi dadawo tso nam le dzidada ɣaɣlawo me kpekpe ame 9 le ʋegbe me dzra wo dɔla ɖo tso dadalawo si me eye ne wo magaɖu aƒetɔ ɖe dzinye o ekema fɔɖiɖi manɔ nunye o fɔɖiɖi manɔ nunye o ne ma dza tso vodada gãwo me nu ke miagakpɔ le menye toɖoɖo aɖo to segbalẽa
ekpea mia xɔse tɔ be segbalea yenye Biblia anye todo la abe Mawuvia ewe be trɔ dzime dede kpɔkpɔ ya ana bena ado na to Bibla me pe nyawo dzi Romatɔ ƒe agbalẽ tamate tikpe ame 19 elabena ke woada akpe ne Mawu bena mienye nu vɔ̃ ƒe kluviwo tsã ke azɔ la tso dzime mieɖoa to nufiafia ƒe nɔnɔme si wotsɔ mi de asi na la. Ekpea nufiafia ya Biblia me wotso agbedzɔdzɔe nɔnɔ, agbedzadze nɔnɔ, woatsɔ mawunya de dɔwɔna mea ye woakpɔ le me woazɔ. Ebe azɔ la ebe mieɖoa to nufiafia la ƒe nɔnɔme si wotsɔ mi de asi na kpekpe 8 ebe ke esi woxɔ mi tso nu vɔ̃ si xɔ ablɔɖeviwoe la ekpea ebe wotsɔ mi wɔ dzɔdzɔenyenye ƒe ekluviwoe aye nunya gakpɔ le ɖeɖekpɔkpɔ mea yenye bena egɔbe numaɖinuwo agadzi be agatrɔ ava nutsina ba gbenɔnɔwo aganɔ tsutsuwom ke vɔ azɔa ekpɔ ɖeɖe azɔ wotrɔ wo nɔnɔme azɔa tsã ƒe nu vɔ̃wo la wotutuwo ɖa azɔa naneke ŋutɔ maganye nuxoxo la nɔ menye o nenye Mawuvi vavã la woɖe nu vɔ̃ ƒe nɔnɔmewo katã dzo Yakobo ƒe agbalẽ tagbãtɔ kpekpe 18 Yakobo tagbãtɔ kpekpe 18 egblɔ bena ye ŋutɔ ƒe nɔnɔme egɔ be azɔ yi ke ne trɔ dzimea wotsɔ nyateƒe nya tsɔ dzimi bena nuka mia kpekpe 19 ebena nɔvinye lɔlɔtɔwo minya esia ame sia me naɖe abla le nu sese me nanɔ blewu le nuƒoƒo me nanɔ blewu hã le dziku 20 elabena ame ƒe dziku mewɔa Mawu ƒe nudzɔdzɔe o. 21 eya ta mi ɖe ɖiƒoƒo katã mi ɖe asi mi tsɔ wo ƒu gbe egli ne ma agbexoxoa kple ɖiƒoƒoawo dome kple agbeyeya me azɔ mi ɖe ɖa mi tsɔ ƒu gbe ne be kpɔ ɖeɖe trɔ dzimea ne be ye xɔ Yesua nyawoa aƒeme yo mɔdzi yo dɔme yo asime yo suku yo woɖe ɖiƒoƒowo katã ɖa kple vɔ̃ɖi nyenye geɖe fũu la ɖi eye mi tsɔ dɔmefafa xɔnya si wodo ɖe mia me si ate ma ɖe miaƒe lobɔwo la. Eya yoyɔna be axɔ Yesu atrɔ dzime alo akpɔ ɖeɖe alo atrɔ zu Mawuvi nu yawo katã nye numetoto ame ke trɔ dzime wɔna eye mekpɔ vɔ mi be nyanɔ agbe le Kristo ƒe blibo nyenye me alo tanye me alo anɔ agbe le Kristo ƒe blibo nyenye mea menye be natɔ tre ɖe kpɔkpɔ ma ko dzi o ne dzo le afi ma ava kɔkɔ nyenye gbɔ enye akpa velia ne Mawu nya enye lɔlɔ si ke kɔkɔenyenye vavã hena vana to xɔse yi ke koa mia ŋuti la me lɔlɔ vavã yi ke miaɖe ɖe go to kɔkɔenyenye ƒe agbenɔ to xɔse yi ke koa me ŋuti la me Tesalonikatɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ tame 5 kpekpe 22 ebe mi ɖe mia ɖokui ɖa tso vɔ sia vɔ ƒomevi me 23 ebe ke ŋutifafa ƒe Mawu ŋutɔ nakɔ mia ŋuti nyatsie ma keŋkeŋ ekpɔ ɖeɖe vɔa ebe xɔ Yesua ebe trɔ dzimea ebe ŋutifafa be Mawu la akplɔ to numetoto yeye wɔwɔ me numetoto yeye velia ya yɔna be kɔkɔnyenye
ebe akɔntsi o keŋkeŋ me do gbe ɖa be miaba ametsi blibo katã yi ke nye miaƒe luʋɔ miaƒe gbɔgbɔ kple miaƒe ŋutilã blibo la katã nanɔ anyi mo kaka manɔnui halase le miaƒe tɔ Yesu Kristo ƒe vavagbe la la vevɔ nelia gblɔ be nuteƒewɔla nye ame si ke yɔ mi vɛ eye nye ame si ke yɔ mi vɛ ame si la wɔe hã awɔe le miaƒe agbe me me be awɔe na wo le ŋdi ya kristotɔ xɔsetɔ mawuvie eɖo la tsɔ vevie nyenye na kɔkɔe nyenye ƒe nya ya nenye be trɔ dzime nyawo ebe ye xɔ Yesu nyawo Yesu ku ɖe ta o eku ɖe ta le atitoganu nye be de ye wòkua be yeakɔ ŋutsiwoe eye Mawu yi ke nye ŋutifafa be Mawu ɖe yeƒe dzidzie nye be yeakɔ ŋutsiwo wò luʋɔ wò gbɔgbɔ kple wò ŋutilã eye le be natsɔ dzidzi vevie na numetoto ya womexɔna Yesu koe vɔ atɔ te ɖe afi ma mexɔ Yesu ao ele be natrɔ ɖe afɔ velia ayi kɔkɔenyenye me kɔkɔenyenye amenye be nanɔ gblẽ ɖe nume koe kɔkɔenyenye ao enye numetotowo wɔna ne wɔ numetoto ya amewo la kpɔe ne le gblẽ mawunya me hã ela zẽ le agbenɔnɔ me le bebemewo le gaglagbo ezena wo kpɔna le tsɔtsia la zẽ la kpɔ amewo la kpɔ nu ke nye kɔkɔenyenye o maɖe gɔme na o miagakpɔ nyatsi kɔkɔenyenyea miagakpɔ nu yiwo le me be eme nakɔ na wo kitokito ne ebe yi kɔkɔenyenye le eƒe agbe mea nu kawoe kpɔna le ame agbe me nu gbãtɔ ɖokuibɔbɔ nuwo katã tsɔtsɔ na Kristo tsɔ nuwo katã na Kristo Mawu ƒe ame nu vevea ne ge ɖe me wa ye ne kpɔ be Yesu tsɔ ye ɖokui tsɔ na bliboa abe nye hã Yesu metsɔ nuwo katã na o Hebritɔwo ƒe agbalẽ ta 11 kpekpe ame 19 ebe le xɔse me Abraham tsɔ Isak eme ke wɔ nume wɔ dodo kpɔ nɛ Mawu si kpɔ la ebena eye eya ame si ke xɔ nugbedodo la etsɔ eƒe tenovi na etsɔe na mia ŋuti nya vɔ megahiã be magatrɔ yi edzi na mi ke o eƒe yiwo katã Abraham lala nɔkpɔ mɔ be ɖe o nukoko la va yi hã yeƒe agbe mea be ame ɖe la va yeƒe nugbe yiwo katã Mawu do na yi nyagblɔɖi yiwo katã Mawu gblɔ ɖe yeƒe agbe dzia ame ɖe la va nye nuka ebe domenyi la kɔkɔenyenya wɔe be tsɔ nu vevi ma tsɔ na aƒetɔ la novelia ade ɖokuiwo ɖa tso vɔ sia vɔ ƒomevi gbɔ ame ke xɔ kɔkɔenyenye ma naneke maganɔ dziwo me o bebeme nuwɔwɔ ɖeke maganɔ dziwo me o nudodo susuwo yiwo katã le kekea mea wona mi nya le Senekatɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ ma ke eta matɔ̃ la vevɔ velia ebe mi ɖe mia ɖokui ɖa tso vɔ sia vɔ ƒomevi gbɔ segɔme be ne be trɔ dzime xɔ Yesua mehiã kpovitɔ le tsɔtsi ɖe me anɔ yewo me eye anɔ nye kɔ anɔ kpɔ ŋgbedome akpɔ miɔ dzi akpɔ ɖusi dzi abe be Mawu be sɔdzawo le ŋgbedome na ta nye mawɔ ya ɖeke o dipalef be alo nyabe tsɔtsi alo hayi memelia be kpovitɔ le ŋgbedome na pastor nye me le afi ma o azɔ o mate ma wɔ nu ya fa ao ke me xɔ Yesu ŋutɔntɔ ne xɔ Yesu nyawoa ame sia ame ame le afi ma o ame me le afi ma o ame le gbɔ o me le gbɔ o kɔkɔenyenyea wɔna ame nu veve be dɔ le ame ƒe agbe me ale be afi sia afi ke nanɔa ade ɖokuiwo ɖa tso vɔ sia vɔ ƒomevi gbɔ ate ɖa le vɔ ƒe nuwɔnawo katã gbɔ ade ɖokuiwo ɖa tso vɔ sia vɔ ƒomevi gbɔ
magblɔ be kpɔ ame aɖeke medzava kpɔ portable nye me o téléphone nya me o nu yi me ŋlɔ ɖo ɖa ame aɖeke eye wotsɔ ɖo ɖa ma ame aɖeke medzava kpɔe o eye vɔvɔ ɖe alo dzidzi ɖe le me o ɖo ɖa ame aɖe ƒe vi nyɔnu tugbedzevi gbɔ ala ame aɖe ƒe srɔ̃ nyɔnu gbɔ ebe kpɔ srɔ̃ nyɔnua medzava tsɛki nu ma la kpɔ hã o eye ewɔe kakaka tsɔ kode pin tsɔ de portable me eye gasiasa gama fi na ʋu portable ele be na ƒo code eye ne ge alo ŋlɔ be vi ɖe kɔ abe o ame ɖeke megatso portable nye lo wova kpɔ foto yiwo le me na me lo ame ɖeke megava check portable nye me akpɔ lo ava kpɔ nu baɖabaɖa mawo yiwo katã nyɔnuwo foto ma yiwo tsɔ ɖo ɖa me lo yi ŋutsuawo tsɔ ɖo ɖa me lo ao te ɖokuiwo ɖa tso vɔ sia vɔ ƒomevi me eye kɔkɔenyenyea nu ke ne gakpɔ le me o nu yi ke ne gakpɔ le me nye be ame ƒe dzidzi kple yeƒe dzodzro la enɔna be Yesu tɔ ene dzɔdzɔme o etrɔna kpɛɖa le Petro kpagba le velia tagbãtɔ Petro kpagba le velia tagbãtɔlia esi eƒe Mawu me ŋusẽ tsɔ nu siwo katã nyo hena agbe kpakple mɔsoso la ke mi to si dzedze ame si ke tsɔ ya ŋutɔ ƒe ŋutikɔkɔe kple ŋusẽ yɔ mi la me kpekpe ame nelia nu siawo me mieto tsɔ nugbedodo wòto tsɔ nugbedodo xɔasi gãwo ke mi bena miato esiawo me azu se ɖa Mawu ƒe dzɔdzɔme gomekpɔlawo kɔkɔenyenye ya awɔ be nanye Mawu ƒe dzɔdzɔme ƒe gomekpɔla dzɔdzɔme le mewo azɔa anye Yesu tɔ eye nu si ke Kristo mawɔ madzro madzi oa o hã madzi o madzroe o le bebeme o enu si ke Yesua ma aɖo alo abu ŋuti kpɔ le susu me oa nenema ke wò hã ma asusu kpɔ atsɔ wu la da ɖi o elabena azɔ agbewoa me ekɔ ploploplo eye ma nye kɔkɔenyenye eye wòtsɔ Mawu ƒe dzɔdzɔme ƒe nɔnɔme tsɔ de me o dzɔdzɔme ma anɔ me o nu yi ke ne gakpɔ le kɔkɔenyenye me nye ame ɖokui tsɔtsɔ savɔ na Mawu ƒe sededewo atsɔ ɖokuiwo savɔ ne Mawu ƒe sededewo Yohanes kpagba le tame 8 kpekpe blatɔ vɔ nelia egblɔ be se yeye mede na mi bena mialɔ̃ mia nɔewo si gbe ale si melɔ̃a mi ene bena miawo hã mialɔ̃ mia nɔewo nenema ke Kristo la yebe lɔlɔ̃a menye ŋkuta lɔlɔ̃ o Kristo ƒe lɔlɔ̃ la menye lɔlɔ̃ dzodzro lɔlɔ̃ ƒuƒlu o Kristo ƒe lɔlɔ̃ la menye mebui be mesusui be lɔlɔ̃ o Kristo ƒe lɔlɔ̃ la enye lɔlɔ̃ deto enye lɔlɔ̃ vavã enye lɔlɔ̃ yi ke toa ŋku aɖe lɔlɔ̃ yi ke kpena ɖe amenɔvi ŋuti vɔsasa ƒe lɔlɔ̃ ne nyawo kɔkɔenyenyea be numetoto ya mi wɔea natsɔ ɖokuiwo ana sedede yeye ya wɔwɔ na wɔ edzi kpekpe bla tɔ̃ esia mamewo katã woanye le bena nye nusrɔ̃lawo mienye ne lɔlɔ̃ le mia dome menye sese ɖe lãme ƒe lɔlɔ̃ o lo menye nutsilãme ƒe flafla ƒe lɔlɔ̃ o lo menye fieŋui ƒe lɔlɔ̃ ɖe amenɔnɔewo gbɔ ao vɔ lɔlɔ̃ vavã lɔlɔ̃ deto Kristo me ƒe lɔlɔ̃ nenye be mi xɔ kɔkɔenyenye la miatsɔ nya ɖokui na lɔlɔ̃ ya blibo nu yi ke gale me nye nyawo toto le nuƒoƒoƒo me nyawo toto nyateƒe toto le wo nuƒoƒo me ɖe mie dzesi ame aɖe yiwo be yiwo xɔ Yesu yiwo nye xɔsetɔ yiwo xɔ kɔkɔenyenye le yiwo ƒe agbe me yiwo xɔ kɔkɔenyenye ŋutɔ blibo evɔ
ne vo wo ne glonya de ne wo so nyonua nyonua la gave ave do nyagome akpo abe sonye ntu agblon be deke e ya va no nya bia ma me bubu alo po me tode ya ame ala glonya de ike nsro ntu agblon ne alo nsro nyonu agblon vojo to vovo na ike nsro agblon ne eye ke ame agblon ne ya ojo panya nya papai enya menye nya ntonto enya nembi be kokwenyenye sumia siade kokwenyenye ya yike mauna mea yike kplo na me na jipoa nya ototo no na me pa nya popopo me eye ne nyonu agboba pe me azo abe o sronye nya loloa o afo achua we gblo na mbe ya kpleke me kpledeke vo ame bubu ya ame ya deke asie me si ya gblo na me leke kpledeke gbonya deke na me bedeke eto na mbe deke kuleke o ko me senyure o me senyure o bo o me o nyawe ma no le gbonya o me donato eye akwa tapaji patapa oh no vide kokwenyenye yi be nya gbome le ma kokwenyenye amenye be agble nu makoyore enye nu tonto enye nu matoto ona kokwenyenye nenye be me ya me lasi o tro Yesu gbo le Calvary tro ya peto la gbo eye nanu agbe le Christo pe blibo nyenye ya me alebe na nya nu si kenye kokwenyenye na do pontonto eye na kokwenyenye blibo no nyawo toto na no wonu popopo me nya gbo va face top agbaleta ne te gbo va nelia ebe mia do ameyeye siko wo le maume siko wo le jojo nyenye bakple nyatepe katameto kokwenyenye me menye nu menya gbolo ko wa kokwenyenye tonto piku la vo atonlia eye mi do ame piku la vo atonlia eya nu chi mi da facho kaka di ame sama na gblo nyatepe na havi ela be nu chi nu o mienye na mia noewo la vo shekelia piku la vo shekelia mi gana nya vula de kena dogocho nya pe nu me gbede o kabum nya sike nyona ngogbe dede ne enhiala bena wana menu veve amesio senela azon nenye be apetola ko amadenchi nyonu manu chuma kokwenye yele me yo fonu na novia akọ akofafa jijo de genera meme amea anabe kakareja ge arobe amenu veve genade amea me azon nu kanya gakpo le kokwenye nyame o nya gakpo ankoa de toto ekpea nenye be nutuade alo nyonuade li eye wo le to eyi seseume ele to yi seseume ekpea ninyanu ike jona amea pe nu tepe wowo le nenye be kokwenye le pagbemea ezona ekplone do tona hahama ome nyenya le Yob pagbale tave pepe tonlia Yob pagbale tave pepe tonlia eye apetola glona satana bena de ekpo nye dochola Yob be amea deke melanyigbaji sike nye ame jojoe ame to ankwade sike vuamawu eye wo chire avon eye wo gale yepe enu tepe wo mede asima ha ele yepe nu tepe wo mede asita hahao
mava de da le me o domedu mava de da le me o ame de pe nu ona vondi do de gbo mava de ke pe nu tepe wo wada amo be nya chonda menu amo be nya popo da menu de mava mi be me nya me bada mekpo me nya nu to go be nya me bada ya ma defia mi azon nya kpo bada nye tepe awola ame pe nu ona ne kokwenyenye la si o vanvan ma de o nu tepe wo ada le me o ekpe ya eye mau esonye gbo be na nye meto anya o be nye amerike matema kane jinyo enyo gble ne mata ma defia no akpo no bi e defia be na nya nu tepe wo ya me la gbo me o ela be na nu sike va joa e defia e klonu da le jio ye nu ne nyen tonto a ezen aye nu ke nenje be kokwenyenye ya be nu me toto ba pa ya me le me o ma glo be me kokwenyenye van ma la gbe me o eye nu ona o ajo va we be o nu ntoto ne nya egbe a ejo dede go ta apetola maunto dida sebena to gbo be nu ma o kata jore ji ha e gale ye pe nu tepe wo mede asi egalera si nu ikenya gakpo le kokonyenye ya menye vovo cho chan pa gbe vulo nonome kokonyenye ma lo kokonyenye ma ne kokonyenye lampe swamade si wo e wo me totoa ovona cho nu china pa gbe nonome ebe no vio nyamanga te matema ponu nami abena gbogbo meme we ne o to gbo be mi do ade yeye menye bena ko den to gbanto ta ton lia menye be bi de na gbogbo me pe nu kucheche o e ya made ne no vie le do ade yeye a no vie be ano ple no vie ana sroin na made ano na made to me le fie amade ebere mi de na gbogbo me pe nu wona ya ofia na gakela mi kpotonye nka nu china meme o mi me gbo vocho agbehohwasi me ebere nya ha novio nya matemfo nu kple mi abe gbogbo meme we ne o hafi abe nu chila meme o abe vidien o le Christo mene kwekwe veliara ebe mena no chimimie no menye no dudu sese o elabena miese nu hade o eye fifi ha miese nu hade o ekpa no chila me Christo towa wawe ya enya yikele fla echi no chi be nya ko jina be yo ase ekpe ya bo no dudu enya pe no dudu sese a wala be enya kap glon pastor le gbe ma ha mi va be nya no chi mi va be nya no chi egbe ya mi mele ji enya be lam nya no de nya be no dudu sese mi ado de no bi na gbe si agbe no na no chi ko no chi ndikanyi fi ndo fie joda kakaba ko de kwasi da gbe ka si no chi ko no na no bi ale doy nu nya moma no lamana ore ale koshokoi ekpe ela ba mema onye enu chila meme o ela be na gbogbo me penla o chone funa gbe ela be pekwe ton liara ela be na mie ganye nu chila meme o ela be na nke kale sike nu vava ejire wo mama eko be ame kokoko nyenye o nu vava jire wo mama gale wo dome mama le wo dome abe de menye nchila me mo mienye eye mi zona le nu chila nu ode ma dogbere ale ndi abe kokko nyenye vanvan ya yikebe nya be alo be hamie jina be o Yesu de kala Yesu de kakoe Yesu da nye de la mesike ko amenchi doyola be fie ke gbona me dogbeda be kokko nyenye ala na nye nu tonto
le nyaba gbo me le Yesu ben comme eye ga yedia ne mia ponu pocho kude kokko nyenye ya pe nyakonchia mi nye bena nyao toto da no mia me nya mia mi kenya ga kpo yenye be Christo pe nonome wacho Christo pe nonome atede mia me wacho Christo pe nonome ademiame Romato pagbaleta menyi bokui blaveva sheke Romato tani bokui blaveva sheke lia eglobena elabena amesio onyadila edodi khan bena wanye via pe nonome togbe ekpanyachia kokwenyenye ya bena mianye via pe nonome togbe bena agbesi ke mia no azon nya be tame susu wa nya be dodo yo mia wa nya be nyame soso yo kata mia cho awa wa no abe Kristo ntoto ene abe Kristo le dodo awom abe yawo ene la bena Bibla globena bena mianye via pe nonome togbe nu kenya gakpo yenye be nu bambla ye ala nya nome hebi top agbale tamenyi pipia maden ebena ake azonla subo sike nyowu sanla suesi abale sike onye nu bambla sike nyowu eye wodoe anyi dengbedodo si onyowu la ji lape avulela ene pipia menyia pinyilia globena ella bena eka enum menawo globena poda Yehowa globena nkeke oligbona eye mablanu yeye kle Israel pe ape pakple Yuda pe apela eye nenu babla yeye avamea pipia me woazon pipia me woa globena elabena esienye nu sike mabla kle Israel pe apela lenkeke si omegbe Yehowa ye gloe machonye siao adeo pe tame kokwenyenye ya machonye siao adeo pe tame ye lawe menye pastor le nyagbomla hamevio ebe sinene je ma do penya jina mi o sinene ma no nya de ka kogbomna mi o mi egble ni chope ke ba ya mi egble leti ke ba ya o de mesia nya me nglobelo no ngolo de jio me ma ga nglobe no ngolo ma pesia ma penya o ngolo de ejio me susu me o doji me na wa ma ga nglobe ebe na machonye siao adeo pe jio me mangule de pe jio be peoji eye ebe manye mauna o eye wanye nyejuko eye yeji nu ikenya ga kpo le nye me kokonye nya menye nyape agbenono sikela nyenuka nu jeje popo nenye bena amede globe kokonye nye le sia nu jeje popo no na meame akpo agbenono ma na meame ekpe ya mausoso da pakle nuka nu jeje popo timoto bagbele gbanto ta maden vo bibla ekpe ya enu ikenya ga kpo le ame yenye ame apenu na ola manye agbe saka gobe agbo amenako jijinya ha melako mano no fiti o do pagbale tabla bevo enne pepe wi aden ebena nyekran kwera do pagbale tabla bevo enne pepe la bevo pepe wi aden Paul glonene malo me globe menye ma nya nyu glola menya apostolo eye nya asinye me nu sele mare kento matema ado adikamo ye nya me gbanto a
Yenya amedodo alo apostole gbãtɔa yentɔ nu katã le alɔ nu sia katã le alɔ me maɖeke ŋutɔ mate ma awo Paulo mewɔna nenema o be ame kpɔtsyɔwo mate yafi ma o ya ye koe ye ɖeka koe ame bubuwo mate ma nu ma le bebemewo le gaglagbewo kplɔla ɖewo ŋutɔ dzo wɔnɛa ebe ye nyi gbãtɔ be yea se ɖeke ŋutɔ mele kpatse na yo ɖe mi nya ame yiwo si se mele oa wome dziƒo yi ge o se manɔsitɔ wome dziƒo yi ge o edanya ame gãwo pastɔwo nɔvi ŋutsuwo nɔvi nyɔnuwo eye wo ya mele Mawu ƒe nya ƒe sia te oa dzidzinyawo ku dzidzinyawoa eku kekekekeke ebe me dzi ŋuti fafa kple amewo katã kple kɔkɔnyenye yi ke manɔ me la maɖeke mate ma kpɔ aƒetɔ la be ŋkume o nenye be dzidzinyawoa kua anɔ nu wɔm ko sakasaka anɔ ƒoƒo baɖabaɖabaɖa anɔ nu wɔm ko glama edɔme yiwo teƒe gã yi ke le xɔ le dɔa me ta aɖo tame na o anɔ susu me tsakam na o eye dzidzinyawoa aku kekeke Paulo gbɔgblɔm na mi be le sia ta ebe medoa vevie bena dzidzinya si nu abia ɖeke mele o la gaɖo mo ame ɖo nɔna afi ma yaɖo yame aɖewo manɔ afi ma anɔ kpɔ o ebe esia yi la esia yi o ɖekae li o gaɖo mo amewo ate ma nɔ gbɔ o gaɖo moa ebe esia yi bebemewo gaglagbewo ye dzina bena dzidzinya si ke na bia ɖeke mele o la nanɔ esi ɖaɖa le Mawu kple amewo ƒe ŋkume ekpe agɔ be dzidzinya wɔame nekɔ eye ke nyagakpɔ le menye be natsɔ ɖokuiwo asɔ kpakple Kristo ƒe nuwɔnawo nu sia nu ke Kristo ma wɔ o la nye hã nyemele wɔ ge o nu sia nu ke Kristo ma ateƒe sia teƒe ke ma yi o la nye hã nyema ya fi ma o nu sia nu ke Kristo mate ma gblɔ o la na nyɔnu aɖe o nye hã abe ŋutsu enea nye ma agblɔ na nyɔnu o nu sia nu ke Kristo mate aƒoƒo tso eŋuti kple ŋutsu ɖe o la enye nyɔnu hã nu sia nu ke Kristo ma asem si asem kaka ɖe kpekpe ke Yesu mate ma ka oa nye hã nye mate ma ka asem ŋutɔ nɔnyi nɔvi nye nyɔnu lɔlɔtɔ ye mese vɔ enya vɔ ŋutɔ nya nu ke le dzime na wa ne be trɔ dzime ne be xɔ kɔkɔnyenyea nye bena wò nuwɔnawo ɖo la sɔ kpakple Yesutɔ pɛpɛpɛ ta sese le lãme mawo yiwo le lãme na wo vɔa etsɔ wla ɖe enɔnye lɔlɔa nɔvi nye nyɔnu lɔlɔa nɔvi ŋutsu lɔlɔa frɛ lɔlɔa sista lɔlɔa vɔ nu bubue le dzime na wo nyamawo gblɔm nenye bena kɔkɔenyenye vavã ma le lãme na woa ebe tɔ gba le ta ve keke ma sekea ebena azɔ mi akpɔ Yesu yi ke woɖiɖi anyi vie wu mawu dɔlawo be wòakpe nu vɔ̃ be fu Kristo si ke wotsɔ ŋuti kɔkɔe kple bobo dɔ nɛ bena wòaɖɔ ku akpɔ ɖe ame sia ame nu to Mawu ƒe amenuveve la kpekpe wolia egblɔ be elabena ame si ta nuwo katã li ɖo ame si me nuwo katã to va ame si ke kplɔ vi geɖewo ɖe ŋuti kɔkɔe me la edze bena woawɔ wo xɔxɔ ƒe fia la blibo to fukpekpewo me kpekpe 11 kpekpekpe azɔ elabena ame si ke ko ame ŋuti kple ame siwo ŋuti wokɔ la wo katã na dzɔ tso ame ɖeka me Kristo yi ke ko ame ŋuti kple míame yiwo be Yesu akɔ mía ŋuti la mía katã míadzɔ tso ame ɖeka me eya ta nu mekpee be wòayɔ wo bena nɔviwo o
nu yi ke nya gakpɔ le me nyi ɖeka wɔwɔ kpakple Kristo awɔ ɖeka kple Kristoa le asɔ kpakple ame aɖewo li yiwo nɔ yiyim anɔ kpe kum anɔ li dom mexɔ kɔkɔnyenye vɔ ɖeka ma womewɔa ɖeka kpakple Kristo be nya o. Enya ɖea kokoko nɔna wo si nɔ ɖeklemi ɖem nɔ ŋuti le Mawu nya me. Eye ne vavã kɔkɔenyenye su mía sia nakpɔ be Yesu Kristo ƒe gbedodoɖa me la ɖeka wɔwɔ adi be awɔ ɖeka kpakple le Yohanes ƒe agbalẽ ta me 19 me kpekpe me 19 lia kɔwo nu wo kɔkɔe to wo nyateƒe la me wo nya la enye nyateƒe ame yawo trɔ dzime vɔ ebe mi kpɔ dzidzɔ elabe woŋlɔ nya ƒe ŋkɔwo ɖe dziƒo fiaɖoƒe la me to vovo na ɖeɖekpɔkpɔ Yesu kɔkɔ dzimetɔtrɔ yamegbe la edo gbe ɖa ɖo ta be aƒetɔ Mawu wɔwo kɔkɔe le nyateƒe la me la be wo nya la nye nyateƒe kpekpe ame 18 ebe si gba le si ke ne dɔm ɖo ɖe kekea me ene la nenema ke nye hã me dɔ wo ɖo ɖe kekea me kpekpe 19 gblɔ bena mewɔ ɖokuinye kɔkɔe ɖe wo ta bena woawo hã woazu ame kɔkɔewo le nyateƒe la me kpekpe 20 ke menye ɖe ame siawo nu ɖeɖe ko mele biabiam ɖo o ke boŋ ɖe ame siwo le dzinye xɔ ge ase tso woƒe nyawo me la hã nu vevɔ ɖekelia bena wo katã woazu ɖeka woawɔ ɖeka le nye nya me wo katã woazu ɖeka si gba le si wo fofo ne le menye eye nye hã mele mewo ne bena woawo hã woazu ɖeka le mía me bena kekea me naxɔe ase bena woe dɔm da nye gakpɔ le mea ye nye agbe be yeye nɔnɔ susuwo la zu yeye nuwɔnawo la zu yeye nuwo katã zu yeye ememe kple egodo keŋkeŋ to nyaɖokui tsɔtsɔ klã me Galatiatɔ ƒe agbalẽ ta 2 kpekpe 20 Galatiatɔ bena melagbe gake menye nye lagbe o ebe mía kple Kristo woklã kpe ɖa kpekpe ame 19 ƒe nuwuwoa le ʋegbe me ebe mía kple Kristo woklã ɖati tso ganu egɔme nye bena aleke woklã Yesu ɖatia ŋutia ele kpɔe be nenema woklã ye hã ye ma afɔwo klãe alɔwo klãe amewo va le yiyim le kpɔm be o Yesua ye ma ne nye Kristoa ɖiva ne nya xɔ dziwo se Yesu meke nu de me na o na woklã kple Kristoa na amewo wole dzi nya le ŋuti oa make nu de me na o abe le dakɔ yele wɔ dzre yele wɔ tukaɖa ao wo ebe na aƒetɔ asiome me tsɔ nye gbɔgbɔ tsɔ de Yesu la tia Yesu me wɔ dzre o Yesu me ʋli o eye kekea me ƒe nuwɔnawo katã yiwo wɔ ɖe ŋutia Yesu me ʋli o ebe woklãm kpakple Kristo be gake ne me la gbe la menye nye la gbe o ame xoxoa megale agbe azɔ o enye xoxo aɖe yi ke do na dɔmezoe abidzi aƒu tome na amewo ame xoxo ma yi ke ame be nu biana ŋku na ewɔ tukaɖa le afi ɖe kpekpe anɔ edzre wɔ ame xoxoa li ke lena xɔsetɔwo atsɔ ƒu gbe ɖe gaxɔmea Paulo be ame xoxo ma la azɔ mega ye le agbe le me o ke agbe si ke nɔm ye le azɔ la ye le agbe le nutsi la me gake ye le agbe sia le Mawu vi si ke lɔm wotsɔ ye ŋutɔ ɖokui na ɖe tanye la ƒe dzixɔse me nu ya yoyɔna be kɔkɔenyenye ya
me do gbe ɖa ba aƒetɔ la ŋutɔ le ŋdi ya ne kplɔ mi to numetoto ya me wòade to le mía dometɔ ɖe sia ɖe ƒe agbe me le Yesu be ŋkɔ me. Miabe amen afi ka wòto hã mi gblɔna be amen. Aƒetɔ ne wɔe na mi azɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Nutɔlia miakpɔ le mawunya ya mea yenye wɔ dɔ na aƒetɔ la alo aƒetɔ la le yɔwòm be na wɔ dɔ na yi to xɔse me. Edɔ awɔ dɔ ne Mawu la lɔlɔ ya tutu mi miawɔe ebe yanyi dɔwɔla. Mehiã be woanɔ eƒe 2, eƒe 3, eƒe 4 egbɔgbɔ na anyi ɖe tsɔtsia me me dɔ ɖeke hã wɔm o. Nyanye be dɔwɔla o. Voa wole afi ma wo be ele afi ma voa no gblɔ bena mi le na nu le ɖu voa mele tsɔ ɖeke le me o eye be ok nenema ya manyi dɔwɔla awɔ ɖe mehiã o ɖe ekpɔ nu vɔ wɔlawo le tsrɔ̃ nu vɔ wɔlawo le dzomavɔ me yi vɔ me ɖeke tsɔm le me o be yeawɔ dɔ ne Mawu o. Ma awɔ dɔ ne Mawu dɔ yi ke Mawu dzina be miawɔa eye Mawu la xe fe na yenye dɔ yi na wɔ ne kple lɔlɔnu fa lɔlɔ na Mawu ye la tutu na wɔ dɔ ne nenye be miekpa miwɔ dɔ ne hamea vɔ eye mi dzɔnu na takpekpea yiwo dza wɔ eye mi wɔ nu sia nu wɔ nu ɖe kpekpe vɔa eye nekpɔ be yi ke Mawu nya gblɔ la va ɖoyi meva yɔ mia ŋkɔ gɔ hã o lo beva kafu mi o lo va do mi ɖe dzi o lo ame sia ame wòana woaƒo asikpe na mi o lo ok ne nenema ye nua ŋutɔ le ma enyo wola gakpɔ ŋke magava dzi ha na wo magava awɔ ɖeke nɔvi awo menye amegbetɔ subɔm ne le ma o ke le subɔ wo nyenye wo dadae ele di be wo ne kafu ye ta le ma wa subɔm ɖo vɔ ne nyawo Mawu ƒe lɔlɔ ye le dziwo zim be na wɔ dɔ ne ya nɔvinye ye nye be aƒetɔ la lɔe eye dɔ yi wowɔ ɖe tawo tae ne kpɔ ɖeɖe lo eye Yesu kpe fu ɖe tawo be nakpɔ ɖeɖe be wò hã lɔlɔe ne ɖo ne Yesua ta na wɔ dɔ ne ya emae nye Mawu dɔwɔwɔ ŋutɔŋutɔ nya ƒoƒoto Mawu dɔwɔwɔ ŋuti awɔ dɔ ne Mawua gbã adzi ame siwo bu na aƒetɔ la dzi ame siwo bu na aƒetɔ la nenye be me dzi ame yiwo bu na aƒetɔ la oa ke wòya le teƒe ɖe le tsɔtsi me ŋutɔ be yele subɔ amawoe ma mele tsɔ ɖeke le me na ame yiwo mekpɔtrɔ dzi me o ame yiwo meva tsɔtsi o hã metsɔ ɖeke le me na o axlɔ nu ame yiwo le xaxa me hã metsɔ ɖeke le me na o. Ebe Mawuvi la va Luka ƒe agbalẽ tame 19 be yadzi yaɖe ame siwo bu la Mawu subɔsubɔ ma keke ame 13 ebe eyi eƒe nusrɔ̃lawo katã eye wòtsɔ pound wo na wo gblɔ na wo bena mitrɔ le wo dzi va se ɖe esime ke magagbɔ ne Yesu anɔ anyigba dzia gbe sia gbe esia yi la Yesu awɔ nu sia sia be ame siwo bu la yadzi wo ta wo hã Yesu bena ɖe miawoe le teƒe nye azɔ ta mitrɔ le dɔ ya ŋuti va se ɖe esime ke matrɔ ava ta no be miawɔ dɔ ne Mawua nu yi ke nye gakpɔ le me nye bena mia awɔ nu teƒe tsɔwu vovokpɔkpɔ yaɖo yi la edɔa yi na no wɔ makpɔ vovo le ŋuti gɔ be edɔa la xlẽ xa o edɔa wɔ ma vivi o vɔa be ɖe nawɔ nu teƒe ta nanɔ dɔa wɔwɔ dzi nɔ nu teƒe ta nawɔe kple ŋkɔ aɖe tɔnyenye eye miado nu teƒe wɔwɔ tsɔwu nyabe vovokpɔkpɔ dɔ tabla ve ɖevɔvɔ nelia egblɔ be ebe ke nu gake nyemebui naneke o nyemebui naneke o yometsitsia eva
Kakao ova mekanu kake metom nele meleo. Ebe nusiawo de meto deke enye mebunya gbe ha no kwasi na dokunye o bena mawu nye mozonzon plus subo si me khocho apeto Yesu gbola nu bena madida se le mawu pa menu veve nyanyuila nu chi ma degbe fa nyanyuila sikenye amenu veve nyanyuila nu chi bon eye acho vovo kpokpo mo kata kpakple nu jeje kpokpo ta dara kpa deka awo nu teƒe na mawu nu kene ga kpo le subo alo mawu do me o mi ale blema lifu me da si mi ma gble kodo mi ma va glo bena de o de kpokpo ya ho Yesu kpo abe ile glo de kpokpo benya voa ma glo chi me totro na mo a chire nouveau deke le doyoyo penya le do le vevide no nukunu ganga ne jo nukunu benya nkuo ne funa nku agbato tokuo na senu gbafa na twa zonzonli me nouveau benya mega le vevide o ebe fifia ehia be nukunya degbefa nukunu no binya defia be na blemali fokpe wa ededa papu do pasa nukunu odo mi agblom me ma dede ko nya agblom ma unya bliboa cho Christo ike va de midi lododo blavvo ve ebe mi gade blema lifu peao da sike fofo do dadi o be megade blema lifu peao si fofo o do dadi la o Martin Luther bloma unya ba degbe pa John Wesley kakama unya John Wesley ekpo nukunu gangan we gake edo pe kokwenyenye ji ika madeke manomela madeke matemakpo ma obenkumo Charles Finney bloma unya nukunu o joy gake gakpoto do pe ji metotron tonto akonka ta mi ma glombe be fifia be nukunu be nueke nukunu be nueke fifia yiwang miangolo be blemali pokpe ya o ebe ni kemye le mawu ya subomla mina be mia ale blemali pokpe ya o dasi na minya le Timote gbanto tane tekpa me wiaton Timote gbanto tane tek wiaton ebe le benanu siao eye no o siao ji bena wo ngogbe dede na jefa le nuwo katsame tek wiaden li aglobe podo kio pro nu fiafia la ji nue no nu siao ji la bena ne ewo esiao la ele kakama unya ya no nyakakaji ele dogbe la mota be wa kpo enukunu ple jesiwa noji ebe ne ele nu siao wo ji la be ahodokio ple amesio do ato la de agbe nu ike gale menye be nu tegana no mias apeto be babalaji nyambe nu tegane na peto be babalaji ha na peto avande fika wa kpom leo ne Yesu avande de wa kpobe mele wo dona ye de doi wom elenia de ajenua wo dona o ne mem tega ne na peto la pe baba ziveliaji Luka ueve kwekiblane ebe azomi no jajra dodi la be mau vila ava le gapopo si miele mokpom ne olaji kwekiblane vodeke tete Petro glone bena apeto miawe nelesia nelelosia dom nalo alo na wokata hama ha dane vovelia e apeto la glone bena azon ameka enye honovi nu tepe ola
kple nunyala ame si ƒe aƒetɔ aɖo eƒe aƒemetɔwo dzi be wòana woƒe nuɖuɖuwo le ɣeyiɣi nyui la dzi mahã. Yi ke gale me nye be mía awɔ ɖeka kple aƒetɔ la anɔ ebe dɔwɔwɔwo dzi. Wɔ ɖeka le ɖekawɔwɔ me anɔ aƒetɔ la be dɔa dzi. Enye nyanyui kaka be dɔwɔla eƒoa to ɖo na amewoa. Enye hadzila. Enye ame yiwo kpɔna míaƒe emɔwo be nyagbɔa. Woe nye ake yi ba mea alo ame ŋdzɔlawoa. Mía katã míawɔ dɔ le ɖekawɔwɔ me. Ɖekawɔwɔ me ale bena míaƒe agbagbadzedzewo be ku sesẽ wòa akeke ta ɖe dzi. Korintɔtɔ gbãtɔ. Ebena nye ame ƒanu Apolo ebe ewu tsi ɖekawɔwɔ ke Mawue na wo katã wotsi. Nu yi ke gale mea enyi ganye be míayɔ semanɔsitɔwo be womegayi tsɔtsrɔ̃ me o. Yɔ semanɔsitɔwo gɔme ame yiwo menɔna asia te o. Ame yiwo le agbe abe se ɖeke meli ene o. Ɖoɖo ɖeke mekplɔ wo, sedede ɖeke mele woƒe agbe me o. Amewo li nenema, amewo li xexea me nenema. Wole tsɔtsia me lo, wole tsɔtsia me. Woawoe ya wole tsɔ ebe kpɔ fi ya nyame tsã be tsɔtsi nye ya. Eye nu ɖe kpekpe yi ke me dzi be nyamawɔ le mawo nyamea kpɔ nya nyemawɔ ge lo. Kpɔ numa ya nya nyemawɔ. Ame mawo yɔm wole be semanɔsitɔwo. Nyɔnuwo be yewo hã yewo le mɔ be hamea me. Wose ya mi se kɔkɔnyi be nya vɔe. Gake kpɔ nye ya nyemele afi ya ne wo be numawo lo. Wo be nuawo lo. Memawo hã le tsɔtsia me le mɔ be aƒea me. Aha, egɔme be wo dzi, wo susu, wo ametibliwo katã mele Mawu ƒe nya me vavã o. Abe Yakob ma. Oh, Isaac bia be omese Yakob egbe. Boy, ne me li asi agbazea nua le kɔ be Esau ƒe agbaze nue. Novi. Oh, nyame yi ke ɖe ne ƒonua no li asi nua kpɔ be woke. Vɔ abe le agbedeto Bibla ha me, abe le Mawu be ha me. Exɔ Bibla dzi se. Xɔ Mawu nya bliboa dzi se. Ta mi mele xexlẽme dzim le mfia. Ame yiwo gblɔ be yiwo li. Ezɔ menye hamevi le gbɔwo lo. Vɔ dzimekpɔ le dzɔmɔ. Va se ɖe si me ke makpɔ dzimetɔtrɔ be dzesi ma le mewo be etrɔ dzime ŋutɔŋutɔ ba ti so ga ƒe ŋusẽ ewɔ dɔ le agbewo dzi. Emae dzim aƒetɔa le tso mía gbɔ. Medo gbe ɖa ɖe ta o. Bena anye hamevi vavã na Mawu gbagbe la ƒe hamea le Yesu be ŋkɔ me. Gbɔna be amen. Kafukafu na Mawu. Aƒetɔ la dzi be ame mawo yiwo katã mele Mawu ƒe sia te oa, míaɖe wo tso tsɔtsrɔ̃mɔa dzi ava aƒetɔ la gbɔ. Nu yi ke gale me nye bena míatsɔ míaɖokui ana alo dɔdeasi gã la blibo. Ekpea ta ne mekpɔ nɔvi ɖe le afi ma yi ke dzi be yeawɔ dɔa malalɔ ne nɔvia hã be atrɔ dzime alo nu geɖe dɔ li míawɔ na aƒetɔ la ta míawɔ asi agome míado abɔga. Míado abɔga, mía katã míado abɔga ye ma. Míado abɔga, asi le asi me ne mía katã mía ana be xexea katã nazu Yesu tɔ. Mía katã míado abɔga, míawɔ ɖeka ale be aƒetɔ be amisisi ŋusẽ kple amenuveve katã le mía mea wɔ ɖeka ne míatsɔ awɔ dɔ ne le Yesu be ŋkɔ me. Korintɔtɔ gbãtɔ ta sieke kpekpe 19 ebena togbɔ be elabe ne menye ɖokui si me si ke vo tso amewo katã gbɔ hã la metsɔ ɖokui nye wɔ ame siwo katã ƒe dɔ la bena asinye nasu ame geɖewo dzi
mezu aƒetɔ la ƒe dɔ la ale be mi katã miate ma kplɔ luʋɔ geɖewo va fiaɖoƒe la me kpekpe la vevelia gblɔ bena ebe mezu gbɔdzɔgbɔdzɔtɔ na gbɔdzɔgbɔdzɔtɔwo bena nyema tutu wo ɖa o nyema gbe wo be wokpɔ miawo ya mi mehiã mi o bena asi na su gbɔdzɔgbɔdzɔtɔwo dzi sera ebe amewo katã mezu nu sia nu na bena maɖewo dome ame aɖewo kokoko to mɔ sia mɔ dzi be maɖe ame aɖewo kokoko bla vɔvɔtɔ̃lia ebe ke nyanyui la tamewɔ nu mewɔ wo katã ɖo bena nye hã nya katã miewɔna ɖeka midona bɔga nya katã miele asi me akpe amewo akplɔ wo va be yonye nuka yonye mawo vie vɔ mekpɔtrɔ dzime wa mi kpena ɖe ŋuti woatsɔ ba gbe na kekeke na Kristo ne mia katã miado abɔga miawɔ ɖeka bena nye hã makpɔ gome le esia me bena nye hã wò hã nya katã nyakpɔ gome le eme medo gbe ɖa be nyawɔ dɔ ya ɖe dzu nyanye mawuvia wɔ dɔ ya ɖe dzu nugbãtɔa yenye agbe si ke trɔ keŋkeŋ enya be agbe miaƒe agbenɔnɔa na trɔ nyawo nuvelia yi ke mi kpɔe nye lɔlɔ yi la tutu mi na kɔkɔenyenye be wa mianti na kɔtɔ xɔse me nutɔ̃lia yenye lɔlɔ si ke le mia mea atutu mi be miawɔ dɔ ne mawo medo gbe ɖa bena kɔse ya si ke le dɔ wɔm le ame me wɔna dɔ le ame mea awɔ dɔ to mia me la akasi ame geɖewo ƒe agbe la ne woatsɔ ɖokui ana xɔse vavã nanɔ me xɔse ke ɖoa dzi la ne ge ɖe ame sia me mazɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me Mawu ne yra mi Mawu ne do mi ɖe dzi lo Mawu ne tsɔ nu koko kple dzidzɔ de mia me eye aƒetɔ ne tsɔ dzoxɔxɔ bibi lɔlɔ yi ke wotsɔ nam dzoxɔxɔ yi ke wotsɔ de menye la ƒe geɖe yawo katã yiwo mekpɔ le edzoa me le tsi oa ezoma ne ge ɖe mia hã mia me lo eye dzidzi vevie ma ami sisi ya yi mebia be ne kɔ ɖe mia hã mia dzi miade kɔkɔenyenye tsɔ fia ɖeɖekpɔkpɔ tɔ fia eye miawɔ dɔ na aƒetɔ la mele kpe o azɔ bena o ya to vovo eye nanɔ abe nye ne le Kristo me mebia be Mawu ƒe amenuveve ya akpɔtɔ anɔ dzi ɖe dzi le nya dometɔ ɖe sia ɖe ƒe agbe me fika wo ame ma ɖe tso azɔ eye natɔ na aƒetɔ la bena aƒetɔ nye si mesɔgbe aƒetɔ nye si titre azɔ natɔ gbedodoɖa fi sia fi ke ne le atɔ gbedodoɖa aƒetɔ mexɔ se eye mexɔ nyawo azɔ nya yi ne gblɔ na ma matse nɔ agbe kenu nado gbe ɖa. Va continuer. Kenu ayi gbedodoɖa dzi kaƒoƒo ya mea. Gbedodoɖa ƒe yeye ya. Ŋutɔ kpɔ nufiafia deto yiwo katã aƒetɔ la tsɔ na nye kpakplo le ŋdekanye ya ɖa. Ye nawo nyametsotso azɔ be yanɔ agbe. Nanɔ agbe ne nyawo be xɔ Yesua anɔ agbe ɖe nu yiwo katã ne sia nu le ŋdekanye ya. Eye nakpe gbɔ bena wo dzimetɔtrɔ na nye dzimetɔtrɔ vavã kenu azɔ na be o papa le Yesu be ŋkɔ me la na gbenɔnɔ nye na trɔ dzimetɔtrɔ nya na ze matrɔ dzime vavã dzimetɔtrɔ nya na de blibo mi maganya ame yiwo trɔ dzime le nu me o dzimetɔtrɔ ne ze le nyaƒe agbenɔnɔ me
Dzimetɔtrɔ ne ze le míaƒe nuwɔna me. Dzimetɔtrɔ ne ze le míaƒe nuƒoƒoƒo me. Dzimetɔtrɔ ne ze le míaƒe nuɖuɖuwo me. Ne ze le míaƒe nunonowo me. Ne ze le míaƒe dzadzraɖowo me. Ne ze le míaƒe Mawu lɔlɔ ɖeɖefia me. Dzimetɔtrɔ. Dzimetɔtrɔ. Dzimetɔtrɔ vavã. Dzimetɔtrɔ deto. Dzimetɔtrɔ ke la ɖe fia be vavã. Yesu aɖe le agbe le me o. Ne me le agbe la. Beganye nye le agbe o. Ke Kristo le agbe le me nye. De Kristo le agbe le me oa. Ekema Kristo me da lakpa o de. Ke dzudzɔ lakpa dada. De Kristo le agbe le me oa. Ekema Kristo me da kɔ o de. Que dzudzɔ kɔ dada. Dogbeda, dogbeda, dogbeda. De Kristo le me oa. Ekema dzudzɔ ahasi wɔwɔ. Elabe Kristo me wu ahasi o. De Kristo le me oa. Ekema dzudzɔ asi dzidzi. Nɔvi nyɔnuwo le tsɔtsia me. Dzudzɔ ahiameɖoɖo na nɔvi ŋutsuwo le tsɔtsia me. Elabe Kristo me nɔ agbe le makɔmakɔ nyenye me o. Dzimetɔtrɔ. Dzimetɔtrɔ aɖe ɖewo dzimetɔtrɔ vavã. Alo tsɔtsi vavã be dzimetɔtrɔ ya. Dzimetɔtrɔ ɖo lia tsɔtsi vavã be dzimetɔtrɔ ye. Nye me yina tsɔtsi tsã o. Fifia me va tɔ tsɔtsi. Eye ne xɔse be trɔ dzime ao. De Yesu le dzime na wa. De Yesu ge ɖe agbewo mea. De Yesu ge ɖe me wa. Na ame aɖe le Kristo me la. Etrɔ zu nuwɔna yeye. Xoxo tɔ la nu va yi. Kpɔɖa nuwo katã zu yeye. De nuwo katã zu yeye le me wa. De Yesu na wo dzi yeyea. De wo na wo ade nuƒoƒoƒo yeyea. De Yesu na wo ede yeyea. De Yesu atrɔ nuwo katã yeye le me wa. Tɔgbedodo ɖa. Tɔgbedodo ɖa aƒetɔ. Aƒetɔ ndikanyea. Trɔ nye dzi. Trɔ dzinye. Wɔm yeye. Wɔm mazu ame yeye. Mazu ɖekadze yeye, ŋutsugbedze yeye, nyɔnu yeye, ŋutsu yeye. Wɔm mazu ame yeye. Mazu ame yeye le ŋdi ya. Aƒetɔ na matrɔ dzime vavã, dzimetɔtrɔ vavã. Eye ɖeɖekpɔkpɔa, nanye ɖeɖekpɔkpɔ yiwo metɔ tsi o. Manye ɖeɖekpɔkpɔ kpayɔ. Anye ɖeɖekpɔkpɔ adodui. Ɖeɖekpɔkpɔ le Bibla nu. Dzimetɔtrɔ abe leke nubabla yeye adefia ene. Dzimetɔtrɔ abe leke Paulo trɔ dzime ene. Eye wote gblɔ be tsã la. Vovototo aɖe le ye be tsã ƒe agbenɔnɔ kpakple fifia tɔ dome. Ebe tsã la. Menye hlɔdola. Menye ntasela, menye amewula. Menye amebada. Menye fiafitɔ. Menye adzodala. Menye trɔ̃subɔla. Menye nukaƒeyila. Menye hanomula. Menye gbekuyɔla. Ke fifia la. Dogbe ɖa bena vovototo na nɔ wo tsã ƒe agbenɔnɔ kpakple fifiatɔ me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Nu veli azɔ nya dogbe ɖa na kɔkɔenyenye. Bibla be kɔkɔenyenye sia manɔme la. Amadeke matema kpapetɔ la o. Matema kpɔ mɔ be ŋkume o. Ete be trɔ dzime vɔ ne kɔkɔenyenye me sɔ asi o la. Makpɔ mɔ be ŋkume o. Ta dogbe ɖa be aƒetɔ azɔ meva metsɔ ɖokuinye na wo blibo. Aƒetɔ le ŋdi ya na kɔ ŋutsinye. Tsɔ ʋua tsɔ kɔ ŋutsinye. Tsɔ enyawa tsɔ kɔ ŋutsinye. To xɔse me lo, to xɔse me xɔse. Aƒetɔ kɔ ŋutsinye le ŋdi ya. Le tsi nam le ŋdi ya. Klɔ ŋutsinye le ŋdi ya. Le wɔm yeye le ŋdi kanyi ya. Le Yesu ƒe ŋkɔme tsɔ dziwo blibo dogbe ɖa. Dogbe ɖa tso dziwo blibo me. Tso dzi blibo me. Tso dzi blibo. Woɖe nu yi nye kɔkɔenyenye gɔme na mi le ŋdi kanyi ya. Kɔkɔenyenye ƒe agbenɔnɔ. Mianɔ agbea. Atsɔ nuwo katã na Kristo. Atsɔ dziwo na Kristo. Eye magama dzia me klui. Keke ame le akpa ɖeka. Xɔlɔ̃wo le akpa ɖeka. Ƒometɔwo le akpa ɖeka. Ɣeɖuɖuwo le akpa ɖeka. Dzidzɔkpɔkpɔ le akpa ɖeka. Yesu hã le akpa ɖeka. Awo. Dziwo bliboa. Anyi Yesu tɔ. Ame xoxoa. Maganɔ agbe le me o. Ame xoxoa woaklẽ ɖa. Woaɖe ame xoxoa ɖa. Eye natsɔ ame yeye ado.
What de nous vont pas mais machinery of unrighteousness. nous chuchu na me yo wona nous vlo au anu akpela yeme nous ke chuchu na me dona dan vona me anu yeme gbenom anu jirewom anu jibibi bagbe domezi dodo kelele dada dokudodo ji anu no wome yazen aha kokonye nyamela apetola eklana me hohoa Tugbeda, Yesu klame hohoa da le menye. Yesu de ame hohoa jo, da me hohoa da le menye. Ame hohoa de da, ame hohoa de jo, ame hohoa klein da. Le Yesu ben komen. Le Yesu ben koma lebena. Wa de gbegblin siak gbegblin pou me bi da le me o. Eye maga noa gbe. Le nou gbegblin o mo le difofo me o difofo yo le internet ji difofo yo le WhatsApp ji difofo yo le YouTube ji le Instagram ji difofo yo kata le Facebook ji bena apetwa na tukao amela fima o memela fima o la ade do kio la tio fon si avon pour me bibo nou gbegblin de pepe non me tata fodi de pepe la dogbeda bena peto ne tukao. Yesu ne tukao chu nu mon kata shime. Yesu ne tukao le nu mon kata me. Alebe jiwa me na ko. Wo jime na ko. Yesu ne wo opération gbogbo me tonne le jionchi. Ne de pe jida le domenao. Ne na la kusi be ji ebe na kpora. Ebe ma ko mianchi na ko. E ma klonya be le gbao da le mianchi. Eye ma de pe jilara le domenami anami la kusibeji to na peto be le ndia la fia mea apeto Yesu de pe jiada le menye nam la kusibeji e nama di Yesu nama no be Yesu bene nama di Yesu la le nusi anume bena mo pomala wakpo Yesu le menye Nye nou na one do Yesu de ji. Nyakbe non ne defia be Yesu le menye. Ye azo acho do kyo na lon. Ikenye se de ye. Ebe se de ye. Me denami. Me nyalon nyane o. Si gale si nye amelon miene. Nyato beda. Be lon ya ike chwa ke amenovi ike chwa del mena amenovi amebe frère amebe sœur lon ya ne no nya be jime Christo pe lon ya ne no nya be jime le Yesu Christo pe comme Christo pe lon va lon ike chime to nya bien lendia nyate petoto nyao toto ano numenao aje dada magano agbome tone maubedi ne daje dada le numenai apeto de aje dada ambebeble nume vivi nume akpanya la gblon apeto de numo kata dans le numenam le Yesu ben comme ben anu agbe ikenchi ko na anu agbe kokwe to gbe dalo nu mega chiko na o de die mega tenu na gbe dodora elabe eya me mautona eye wo lolo nami akwe ya abale ko dona nu zoji kaka nu la va lolo eye ade dio de goa nu sika ike ko ala chianya gbedodo da yamela maone lolo gbela Yehowa na nyagbe na lolo azon e na denu makoma katanda le menye Yesu ben comme nyanye ankwa de tolao nyanye nu tepe wolao nyale nyape nu tepe wo medasi to gbobena ha wolava isese wolava ha nyanya mesio a le nyape nu tepe wo medasi aya tempo a homote chu yake nyale nyape nu tepe wo medasi nyale medasi mava to gbeda
me kwesebe amade le dogbeda la femeda le dogbeda le chochikpameda le dogbeda la fisia fike ese maunya le voa gbedodo da futa de gbedodo da me e ta mi le kpolo be na tema dogbeda le Yesu Christo pen come anye azobere menye Yesu ko hona de nume kwevo menye jime ko tona vo wane tro jime la no bubu gali o jina no bubu gali ye o biana yenye nuka kokwenyenye alo kokwewowo nya dogbeda ba petone wo doya le miame awe now na vocho nu chila ba gbenono me kondata fudede amebeble ablesronchu ablesronyonu ablevio ableto ableno avivi nume enumao kata yo le jimena wa dogbeda ba peto ne ho da le be jimen dogbeda that the Lord will stamp his image right on the walls of your heart. Ba peto ane choye pe nono me cho denya pe The jiome image of Christ stamped on our walls, the wall of my heart, the wall of your heart. When Christ lives be in Kristo us, pe nyana no ngongolo de wo ji be pe oji ne choye pe nono me we cho can speak te like de mi ame Christ. We can carry nya ourselves ponu like abe Christ. Yesu We ene can value nya things dafo like abe Christ, Kristo ene because Christ nya is in ponu abe us. Kristo ene nya wonu abe Kristo ene And Christ in you nya is the dafo hope of awonu glory. aponu abe Kristo ene la be Kristo siane le meola ya yira mokpokpo Attitude elemeo of contentment. lasio kayejila About that. kokwenyira nanabe Sanctified nujeje Christian, kpokpo as a person waiting nujeje for the kpokpo coming of no the na Lord, meme you nujeje will kpokpo wait in holiness and be eye contented anyame in sike holiness. gboaji di bleu ne Do mau not seek for anything chichi mano that me will bring destruction to eye your righteousness. mabe no nane yikela gble do me la yo me o kaka na be gble Not kodo joining the multitude to do avec evil. no ame ha huame ano no vlo ela be ne jibe ya na ya no me ola ma no donu ono na ne menya ola o kokonye abui Some people are praying. mi dogbeda mau pe gbogbo le gbo le dia la fiame le doame la fike le se maunya le fly le radio pe ya vala ojia après toi de comianchi ele comianchi eye nyawo toto agbo amene ko agbo ma to vivichio manye amenikpio amenikpi ano konuwa enubule jimena ano glonya wanya bubu ntole nyabule jimena ao nuwo na okata emela ko alebena wo jijinya la abia de kema nonu le mau ple amegbeto penkuma o jijinya wa nchinako wo jijinya nchinako wo jijinya melako le Yesu penkome togbeda wo jijinya la ani jijinya eketi abia de kemelo eye na wa gbenono la mene ko manye nikpio a do vivichio togbeda ne mienye Kristo tola Criticizing the church. nyanya mesike khwama pe nyaji sena mimba nyambe yo ano renya de mau nyanchi achanya awado agbero cho dari ao ye ma nyanya meyo wa de kakakle hoseto nyakata nyano mau nyano agbede enya no de ju nya wodeka awodeka be nyakata nya di Yesu e nyakata nya ado aboga wodeka be Yesu ne le nya balochinu Yesu ne la lochinu na mi akpolo nyakata ne nyakata mi ano eyome wonya be chocho ndi ya be
ye magakplo kekiado ye magakplo amegbeto ya je Yesu yome ya je Kristo yome ya je Yesu yome ya je Kristo yome le Yesu Kristo pen come ya je yome ya je yome ya je yome ya je Yesu yome dogbeda 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 but afọ mega didi le moya jio afọ mega didi le moya jio mega globena ye dola kwebo au and sanctification is gone. And you're managing with nya dogbeda bena dola ikemi nyihala nya wodoa ji me totro vanvan kokonyenye toto ne no nya pa jime crucifixion. le Yesu Kristo pen come The Lord God will sanctify us. dogbeda bena maui ke kwa menchila ne komia katanchila njikanya le Yesu Kristo pen come Those ready for sanctification. me yo jibe apetwaren chonu nana nyeya chona yo lendia me be mi dogbeda le Yesu Kristo pen come Lift up your hands. ko wasire jine nambra ma gom nya dogbeda fofo le Yesu pen come We stand before you. ni vanko melendia Before you. ni no vanko me fofo lendia ela be mi nye bena kokwenye nye manomela amadeke matema kpo mawu apeto eye amede pepe yikele dipalef beru alo hademela ne kokwenye nye mele meula matema kpo nkuomo papa me dogbeda bendia 2020 combien chikenkem le Yesu Kristo pen come We can do it by ourselves. oh mianto matema weo nous semele miasi Yehowa miatema tronya lokio aya ta fofo mi dobli now bena cho wo eyida cho de nyape jiome nyape luvome eye na aho nous vont plebe kela togo le miamele Yesu ben comme But the blood of Jesus. Yesu be voix By the blood of the to atonement. enlever la be voix me We pray. me dogbeda Our conscience. bena ko mia pe didi nyaunchi jo dona kukuome ne mia suba o ma gbagbela le Yesu ben come Oh, Father. oh fofo How shall we escape? aleke o mia si ne nyebe me komianchio ne mie la gbe kokwe no mo If we are so carnal. apeto ne mie le nu chinla me pa gbe nom to gbo be wa te ma don ko fofofo na mi le nyabe chochio me ha apeto me dogbe da belendia mawe komianchin tonto nyabe luvon gbogbo bele nyabe chinla katanchine ko le Yesu pen come By the blood of the Lamb. to enlever la be voix me a klom nyabe jiji nyaunchi By the fire of the Holy to Ghost. gbogbo ko be zuwa me la The sin jar. to zo nu ko kwa o da le miame We walk out. e si anzon yi ke mi ajo lendi abe subo me la fofo me dogbe da be o anno mi agbo This is the first dose that we need today. eya enye nu si ke mi hia gbe de mi atema dezon le khoseme fofo mi dogbe da be na nu atike kuya ne chona mia papa mi khwelendi a mi mi atike kuya be ne wo dole mi ame ne wo dole mi ame chuchu nuko kwa ojo azomye wo de kakpa pelo Kristo kle hamea be na womi kokoe akomianchi fofo do pesiaji le Yesu Kristo pen come And all the other blessings you see out ya yira yo katsa galasio egbea be ya chonamia de mi va otro pagina juto pomonya kakala papa ekogbolo mienye me dogbeda be na yomi tantam akpena o miama u be ne tonami kokwenyenye wezo mi do ja na gbe kokwe nono jojo nyenye ba gbe nono akpe be ne ba do le Yesu pen konsesia ji mi dogbeda le
And those who are praying will shout louder. Me yo ma wo yira ne glona sese de be amen. And those who believe they are sanctified. Ame yo kwese ba petola ko yo nchi ndia ne globe amen. And for every one of us, the final loud. Mi adometo de sia de la mi globe amen. And amen. God bless you.